Malo le soifua maua ma le langi ma masa mo I lau whaasausaunga re rei vanga o le fiafi. E rau se fulu minuta u te rei le tu lai wha le tautua wha wau. A lau Blue TV ma le poro kalame o le Tautai A'e whaivaro tātou wa tiru. Tautai A'e le manuia, Tautai A'e le saonga le mo le fiafia ma le oli oli. A mai se o le alofa siri ese lo tātou ma te siri le langi o ia o le mata sau fofoa. O lona matai sauna ia fofoi nai le nei lalolangi ma me uma o lo o iai na whaia eia. E le ia se mea i le nei o langa ma le nei lalolangi e le I whaia eia. Whatalo whalea mau folo whantu le suafa sili ese lo tātou ma te sili le langi. O Yesu Keriso le ana valo ia whamai o le li o le file mu o le tua malosi o le tama o le whavavau. O le siri ese lava ia. Mele le vanga o le fiafi o te fiafia Talofa whaafeiloai. Ia, sulua le to'o mtula e whaingata o e Samoa I lau mai moanga ma lau whaasusaunga. Ia, ele rei fwoi vaenga o le aso ina ua sifo fo I le la. Ia, elona tau fiafi malona no fuanga. Ia, madou iau te roa nei po o le ele lano mea mantou ni usila o mantou whiangai I lava fo I ma le tau malulu. Ia e uia ua te tau ana mātou tau sā vali atu fo'i ia ma tau whaasifo. Ia, e le suinga māli o le tau, ia a o lo mawhai lava fo'i o na whai ofu mawhanawhana e leo a vese ere māruru. O le mea lea au te fiafia e whaatalofa, au te fiafia e whaafeiloai, au te fiafia fo'i e whaatu lima. Ia, ma whaamalo atu le pale lo tātou atiro. Malo le ngā lulue. Malo le tau atai, whaaftai le tautua matavela, tautua futoto, o le tautua upu, ia, o le tautua matapala pala, ia, ai maise foila, ia, o le tautua ai tau malele, tua vae ma tua lima, o kasole, ia, male angoa, ia, o tautua ese uma, ia, Talofa tua ia ante o tau le vanga o le fiafi. Tau whanongo mai foi ua tau la vea foi kou po o fulu. Oi. Mele mawale me o le vevela mana ia mawhana whana o Amerika a vevela Utah. A le ala ua sawai I. Ia o le ala vai malulu tatou. Ia ua mawala le mele o le tau tafe malia I o le isu vantur whaafonga mawasi o tatou watunu. Ai maua le malosi ma le fiafia e whai ei le tiute. E whai ei ngā luenga. Ia o tō whinga foi a whai lai taute. Whaafonga mai whaatulo whai mafongi aku le. Ia ma lia o kovai mai. Ngā pepatisi wa me e wha stand by luma o le whai polkala. Ia awalanga a te ifo ua ta whai mai sa ta whaana. A ke ifo ua ka vatu se tala I lunga ma ni e wota le lava mai whenpo kala me waka fulu. O lo ke marosi u kele o ma. Ai o le tūlanga fo I le fulu. O le isu ma mafa. O swing o le tau ma tūlanga. Ia o le fulu eu. A ta nofo nei fo I la. Ia au ke whako e o asio. E o tono sio matou whale. Le su e ngā tūnga o kangakari. E whai eska ko por kalame e whai ia ni mea lea. Mauane malosi. E tautuai o e sa moale antunu. Bele, o mai o le fiafi. O mai le fiafi a me se foi ia. O lava singa sa fia ngai masi o tātou watiro. A Talofa tuai au na te tofia le tua. Au na wha wina. Ia, whai fe au so o se whatawhai taulanga. E ka le sia e fia I te tono le tātou watiro. E ka le sia e whakasā me totisi katoliko. Au pa I o aso e ngā tai. Assemblies of God, so se lotu Pentecosto lava, worship center, Nazareta, mori maua Iova, sofitu walanga pe walua e sofitu, tuto tasi, sistek, ia male sofitu tele fo lea mission, is at the mission, ia, o isika ko ekalesia, o le pahai, Ekalesia Papatiso, Ekalesia Emanuelu, ia, ke iwa misia ke aungisi Ekalesia. Ekalesia fia, Talofa mau folo fantu,
asia ta I whaafeangainga. Te tofi umo e kalesia te tonu o le aturu ai meso le lolangi le nga ele nga ongi usila le faili tatou proklame o le o tatou alu le atu lau misionale fai fe au ta lai o le au fai fa evangelia wa lava ila tou o lo ta se le ngaruenga le tua fa talo fatu asiata malo le pale malo le tau malo le toa iyo mo mali e toa wa malo tau awalanga o lo o tou fai se tau fa le nganga iyo o le tau fa le nganga le tau le tou te fai ele o se tau fa le tino melea ya fa malo atu mo folo fantu malo le ngalo lue ele nei fo yaso mata ngo fie ele lofa tai tamaro tatou mate sili le langi ya se e mai lor ka ko fakarofa o te fie fa talo fantu ia auto uma sabe Anastasia ya e kare sia le au le ongi falesa le ai o kiri whakarofa ku ele yor ki me whakarofa ele au leo le loku a talofa tu le se o tatou wafe mai se whatalofa na o tatou tamama tina matutua ka lo fai ia o te le tau inantu ni o tau suafa tasi lava o tau silofia loto o tau silofia o tau leo te talano antuai ma lo lava le tatalo ma lo ale tapuai ma lo le tu ia muri papanga fa mai alu ka mo le akiongie fo ile le tali o fepo e alu le tamale e alu ia na talonga ta ole ai ngofie e o taunga la palapa e faile la palapa alu le tama wa ta alo sao mai le mouta iyo ia le mouka ala fa kali mai le motai ia alu for kama ko ka alo inga ko malo foi nga le paki ama ka oko siong kama fepo mana tuor to ina fa mai polan va ai ia wai le ama se o ko mama ko maka ko manga ola nga kai mi a o le talanga mai o putu fa mai o to ina po le sila a ka o mai ngai la ka nga ka fa mai fepo ko malo foi lo wakari ora kiongi e vai la paki ama ko inga maka oko longa ali ia ma paki ka oko le mo wele na upu pati ta odo le fepo ia ai e uma mai la le mouta ai tali le motai ai fai fo yo le o le to yaso nei momoa o momoa la le ele o momoa fo ile le yuka ile ru yuka frema le alu yu tai momoa e o te lo to televanisi le fa ele nei upu mai o le to yaso nei momoa fa pele ai o momoa le alu yuka fo ile le pe fo yaronga i momoa mangiangi le alu yuka nga le ai ele o momoa le na o momoa o le malai to tonu o le fio anga o falefa ele ano ama ya e o nga mo tatou e akaki e la to si le fia e o nga mo nei tupulanga ia manisi fo ia ila to le vana fa ia le upu ele o mana malama o mo la ta si le o mauta malai ta o to tonu o le fio anga o falefa ya e fio i fo i mankole ayo de tupu fo no ti le la ile upu fa sa mo na iyo sao mai le mouta tali le motai fai fo le le to eso nei momo le langa ka alo i lor kamale mana fo ile festa to amata o sia so fa le nganga o sia so ka ko amaka sina o nga mai le nganu ta alo lor tamale amale tamma maka ukia fo ila na taula palapa ingo ya salva ngongo iyo ta alo i lor kamaya ia fa mai ese maka ukia mata utia fe tawinga ka fai malo losi umale wodi ia mana tu fo ilar ka longa le ka e tale ulu ia ora ka ngar pala pale e ka uma fai fo ile le pungi uang wa ka u le lo mai nga pa ele ai ele ia nga nga ko e pakka tar ka maleo fo mai nga pak kar kamal ai malo si fu salvango makke umar ko akele fa pe malo salvango ai fo mai nga ko si ia rungar kamola ki ongi o langa la palapa ai pe ia se la palapa nga sauma mai me sava isak pa iki si ia kamalo
Oso roa mana mea. Pā le uru mai taia le uru. Sa e ma le vai. Ia. Ngai mawai fo ele nā upu wha Samoa. Ua taia le ulu sa e le vai. Iyo e. Sa e pē sa. Ia le ngā. Ia mā loa i role tamma o le ationgi. Alu roa marakami kiki ua fia fia. Alu roa mā ngā lapalapa ia. O lapalapa mā lo. Kamai a ngā lapalapa. Iyo e. Nana lu watu o le kama. Laku o kamai kiki ua fia fia. La e paki paki ka o. Walo longo kala ua. Ma lore le akali o fepo. Anga latu o le tama. Mai le kala longa kama kalo fai. Kalo fai se ua kali. Mangkua langa o tangata nalu. Alainga kapua ia. Na nofo fai le ia. Le mea tausami. Tu ure le mana tofo ile ia ufi fo ia e fia. E fia fo i kolo le ufi le fai e kama. E tua ia ile faa muli e tione tama. E fia. E lima pe ongo pe fiku. Ia le na, e fitu. Ia, le ia ile tari tunu ngā le antunu ua le ngafa o le ufi. Ia le ngafa le nao le mali e toa. E sere ka ua o mea ngā kupu mai lea tala. Sau roa markama, ua mangu malo mai. Anga sau wafa mai lo malo na tama. Kalo faisi o watali i sau la ia. Tango la ia e fusi fusi faatasi o lapa lapa na o na momoli le fonga. Mawai loa ina male na foi upu mana ia. O lea ua mai o na fusi fusi lapa lapa o malo. Ma momoli fonga ai pe yo le mawaenga. Fe po ilo na jali i o le antiongi. Ea waila ni mangai. Ia. Ua mafuanga ua fea le vaenga le. Ona o tiute o naita mama tina o lo lato le fatu a inga tausi. Fa malo atu le vaenga le viafi. Po o fea le te mafuta mai ai. Fa malo atu a siata. Fa malo atu ile to fa ia ma ilo pisona fata. Ma le tausi ia soli ma le no fuano le mafuta mai ina ile fio anga au le leile isa la fai o fua ilalo. Ile tu sa lenga. Adalo fatu. Ia, mamode tuelo faanga sunga le fafia ngainga basta waita fata ma le falitua, melody mai se foi. O le no falo. Ia, mo o ele tama. Ia, po o lau telege foi ma le tausi, mai se o le no falo. O maua tala o le to ina le nei. Ia, po le sunga e ma ilo pisona fata. E make sure lava e mauanga tara. Wa kousi le sila. Ko inga e make sure lava. E tā lo le whālo no wingo tāo le lima Samoa. E le ko iaise se koe whaala vela whale ruko manoa. Wana ola na TV ya maanga tara. Ia po data. E mata mata iai. Ia le tātou porokalame walanga nai maua lungo le tātou YouTube channel. Wha Talofa lea. Mo ua follow whantu iante o ele nei vanga le fiafi. Manisi lava. O ila tau o lo mai mua mai Samoa. Si fiatu lau tala. Leanga ele ese le mai mua. Ese le mai mua mai Australia, Amerika, New Zealand, maisi atunu. Ese le mai mua mai. Ana yu tātou matua, mana yu tātou tangata mai Samoa. Tau te sira fia. Ele kau ngō fia li ia kau o tara i Samoa ma wai fai. Langa wifi e wifi ale Digicel e foi wifi ale a foi ale Vodafone. E ia la pe ele o fa so polo ma le o ele o yaise matua te leo le fa inga to no Samoa. Ai le ka mo fiere dara. Ai fa afte tele o le ala le a fa pe o le te fa sanga i lo TV le te mire nei. A e mai mo mai ma e sira mai ya asiata ma tato Tautai A'e le Blue TV. O te fa alo atu. Faaftai lava. Ele fai ngofie. Ele fai ngofie. Walanga pela no fai atu. Tasi le vaenga e te tau ai ona tatala mai ava no o kampangi e mai ngira ko sponsor i porkalame fa bene. O le asa usirfia. Faafkai te Digicel. Faaftai ar ki Digicel lea e on mato o nanga fo i masani. Awa te tau fo ina tatala mai fai to o isi kampani telefoni. Walanga fo i o la wakele ma le lako utara kaulia. O le makamakanga o prokalame. Ntele la taudara wa taulia. Ia, ona ole. Ole matamataina po le mai moina. Ia,
o porkolame le Tautai A'e. Mea lea, whaafitai mo whaamalo atu, na yo tātou ai ngai New Zealand, whaamole antoe aisi mai na yo tātou ai ngai Samoa, a me se foi a ila tātou Amerika ma Australia, antoe aisi mai ni tara, pe maa ngai anga, ka umai a, e matamata il Tautai A'e. Malo lava le sa ile vanga na fiafi. Taimura wati le ua lua se fulu male ono minute wati nei le tula e fa. Mara tua fo yo la se tofi o le tatou porokalame masani ia mare songa le li loia Sauni seleni ia ai me se fo yo le tatou to in scientist ia songa le li ataua Nielsen Petersen ia po o le talenga manu fui wasi le fia i fo ia ele to telefa Talofa tu ia feta matalasi le mafuta be le lo mua Wellington motuloa io fata maulolo fata Talofa mo folo fatu le leivanga o le aviafi ia te o fo i leuso me so to tele o i tatou lunga o le tatou proclame i la tau lo mai mo mai New Zealand fata Talofa mo folo fatu Australia fata Talofa fatu America mo auto mai Samoa Peletania tele ia Hawaii America Samoa atu Pacifica po so se atu motu la vru Pacifica fa Talofa tu asia tele vanga le fifi tato atu mo ya tato birthdays so fu mas fa fa ke kamera fa ile ngai ka ko oria ina ya utala mali e te fia fa ya tu ai me se fu e oni so tato o tonga sia tala rongolango Talofa to far vai malai malo la vre so fu manuia Talofa tu mo folo fa tu rega tailea ia o le fionga ia ele tangata fai pisi nisi alofa le o fepulea izilila io e fepulea i malfretua e ma chico le mafuta mai Brisbane au Australia fa Talofa tu a me so le tanto au fainga luenga ma lore nga lure pau ngei yo le au fainga luenga o nga luenga ye fia ngai male fionga ia fepulea izilila nga luenga anti munga no no foi isi fale ai paule or kanga ka pe kimu pela pe afa pe makangi e o la iria fierko ingai kumkumu la ele o se ma a fa pengi si or kama se nga ngau ko ise le ai o la nga le fa manu yanga mai le tu io o le fa manu yanga mai le tu fa tare vave tamale tali o fa Talofa tu e te le uso long time le to mo si tala mare tausi lo fatele atu afuta mai lo bitoi ya matoi masten moangu ti alo se Domenico Talofa ya tasi le nei avelo li wo fa mo wina le soifua tafao lungo le ore tele okay o fo ile ngi avelo wo o le me fenga ngai se uso ya moangu ti alo se le nga no usau mai ia siana tanga pepa me Alofa na mai na yona inga i America i California pawar kanga kai ngofu fa ko mai ha o ke alusa o ai momoli o e ilar ka mai ka ina nga o le ala vai o mai tamin nei o le auti tu fesiri po me e o sana wo wa fa alua ia no wa lu momoli ia e tulia o e langa sunga ngale mai malia mai se uso le anga wa o ke usu no fsho ai la udodi ai ke la ku ur ka mai ka inga o te aru atu lai le ofisa o te aru sangi mai ka mai ka ina ngai ia kaki ai fa penga ne o a Talofa tu ia te o fo ile uso ai feo i loli la e feo i loli ku so ngai kangaka e feo i le loli o te o fo le tu dia o nei tanga ta fa so no no alo la malo sai ma no fa toa ile nei manga o le fiafi Talofa tu asiata mo o to uma ia nisi lungo le tato YouTube channel malo la verso fu maua malelangi mama Anastasia ia na wa sile fi tonua ia o tanga telne of luso ya pula isili la malana company amisi fo io o la na ufinga wenga ia e umalona momoli le to ina la na ufinga wenga fa sino ia I faingo nga wenga ia ona lu lo fo ile am tua ai se fale ainga no fu le a Talofa tu se o tina matua ia le sina le mafuta mai I Puyala I Washington ia me se foi ia o le tamaita ia ever after ia mala kama
kamala ne o Mikey. Yo, se uso ya Mike. Kia ora Mike. Ya me se foi ia o le tofina Melissa. Ya, pe foi le whanau ina i Washington. Ya, me se foi o le to dele ma le la valoa. Fataro fatu sunga pepeli, me se ono foi ia fretua. Ia America manisi foi na fanua muripola ma le tautonga, Fred. Ia por sunga muripola feleti a Talofa mo folo fatu ile nei vanga ole afiafi. Tatotu esfana. O familianga o le atoanga leono tusanga. Happy birthday, Delilah Maria Yeremia. Oh, why, Delilah? Maria tele la tonga leono tusanga le fine. Happy 6th birthday, Delilah. May our Heavenly Father add many more years in your life. Love from your grandparents, Maria and PacificEzy Yeremia of Tennessee. Also, Sina and Freddie Mose of Seattle, Tacoma. Yes, go the Seahawks. Also from your sister and brother, especially from your mom, Lily, and dad, Yeremia. Happy birthday. Popo tuai malofanga asiata. Ya, mo oile fine, mo tele lo wasa soifua ile so. Ya, taro fatu fo isunga Yeremia tikeli po sunga malai tele iyo le mafuta mai ina ile lo manua li pata le ave ta vale le fale mai. Ya malo la fo ile tautu le mo ile ni vanga le fiafi. A tonga le tolu furutu sanga happy 30th birthday is a Corabel New Levi. Iyo. Maria tele le tonga lo tolu fulu Corabel New Levi. Familianga le tolu furutu sanga Gorabau New Levaya, ia lo fare tama fare langi. Tu fa poponi si tau sanga se tele mo oe. A wale tato wa mo wail nei lano langi le tu mau. Alo fa anga mai lo uso elega noa fa pea na yo tu ngane. Benson, Greg and Taimua. I mise lo nephew ya BJ and nieces Jasira, Jailani and Gina. Mai San Francisco, Sacramento, California. Ai fácil siliai o matolo anga mo oe o mantua Luisa, yeah, right? Luisa Mataimua from Bango, American Samoa. Manu tele lo wasa soifua po de tolu sutu sanga Gorabal New Levaya lo fanga mai asiata. Fa popo tu elo fa anga familia mai o matua uso matua ngane ya mai sio ai ngalungo le tato programa le tautai A'e ele ni vanga fiafi super varu tau sanga o le tam au le leile ya Stanley Blessings mata fa au tanga vaya fa muri tele le antuanga o lo se fulu ma le valu tau sanga ile so happy 18th birthday to you son Stanley Blessings mata fa au tanga vaya. Fa taila lo fole tu mo fai o ele antali o naulia mai lo sumar varu tu sanga ile so ta dalope ile dua e toi fo inisi tu sanga se tele mo o ele pele tamarele mo stai e te manuiai ma do jalo lo fetele mo oe mai o matua tu salam ta fa o sisters Emma Gale and Grace fa pe o big brothers Paulo and le umale lo fa lo papa ya Vauliko, ya nieces Zaina and nephews Zechariah and Ezekiel. We love you, Stanley. E se manga ngai o ingoali o kaka ia lo fai kaka leli. Pe kaka me kuspai. Pe mo ko fiola mai ngai ko ingo saka la ko me sako ma petangiko. Ya, fa mo le toi malo fanga anko asiata mo o elentali. Ya, Stanley Blessings matafa. Ya, familia le tua na utele na familianga tama lelei tu le taa. Iyo. Tu le me o le tafavale. Ai to anga e anu lelei faile fe au papa. Iyo, o lo ta oto mai lava papa Vauliko ma fatalitali mai po afe te ono tuai e avatusa na tupi. Ya, lo fatele tu asiata mo o elentali familia lo waso soifua. Ole asufana ule le yola zona nafi ya ona sa falita to sports telenoa. Happy 54th birthday Zera Tui Malantu. We love you. Kafiolai ka yalo fangier kinga ya Zera. Fa taila tua ilana tu singa ya te oil tina.
Waulia mai ai lo lima sumar fatau sanga. Alofa le tua fo inisia so se tele o lo soifua. Alofa anga mai le tama ya tafeta. Tafeta tui malatu in Long Beach, California. Ya, alena familia lo was soifua. Our happy belated birthday, Sarah tui malatu. Ya, alise tanto was fanau lea to tasi. O le aso fanau, o le atoanga o le tailusu malua tusanga, o le masanga. Trifina and Trifosa, tui malatu. Wow. Manga yo ngor o le masanga lea. Toka le tailusu malua tusanga, o le tabaitai and Trifina and Trifosa. Familia tele le tua ia te o lua, sia ufana upele alo faanga, mai lua matua o Sarah and Tafeta tui malatu. Wow, e ato fatasiali ima sio lantou tinai la tau mai tau atunga. Ia so fanau. E la so fanau lu telo vai tuai mi sai lungo le ta lena momoli mai se usolea I o au setalia. Ole so soifua ole tama ia tangaloa ngali nai lauli. Ia se utof ayatu langa sent mai na nei leuli. Sa o faila ia tauna senti foi to tonu o le tanto Tautai A'e. Le me tonu ale le o te tu walalo tuai mo o to e au ngani atu ia tato wa a sendinga mai ngai ake au kusalava pe ka ke felengi. Ele o au e retina tato proklame manenga nga fa aloano. Iyo. Ele o au e retina tato proklame o au ia nga ole ola le mai kalu le atoa. Iyo. Ai nau e te tango e sent mai ia soifua maso whanau. E te tau ona vave sent mai. I to tonu o le tātou Tautai A'e ma le malo. Le tātou Facebook page. Whamole mō le lava. O te toi whaia tupea, toi whaia tupea. A whapea lai misia. Ia i o tau whina ngalo malia. A whapea na e sentinga menga ia tea. Ia i o malia la lo whina ngalo. Ele o aue e iaile mkwa inga ele o ya ur ko inga mala nga o edit and cut and paste. Famole mole. Famalo fatalo faltu le fletua o le fionga le matua ya famusili siona le fletua ya fala. Ya le mafuta mai West Auckland. I le nei vanga foi o le afi. Ya malo le malang manuia tato filo foi seaso. Ya te o foi le fletua po o le tina. Ya lo faanga fo I mai asia tamari tanto proklame. Talofa tu so ya Edward Jr. lo minga matafeo malo le soifua manuia malo fo I le ono sai malo fo I la ia le sila solo le ne. Iyo. Talofa tu ai. Ya te o to malava fa mole misa se to setia elava pe le ia ile so fa naulea le na sa moli mai ona le line uli. Ai sa o to fotuina ia se o sole sa sendina mai. E senda I tono le tatou Tautai A'e. Ai o teiloa. O le soifua o le tama ia tangaloa ngali na I le fio angolori au te mana o lava e man ia maua mailo nata ia e moli e tuai leva fo ina mafuta fo I le nei tama ia atu fo I pa I o le fio anga ia me se fo ia lona so soifua I le so a wala le popole atu e seki mailoa ia e mafai ona toi au vatu I le se taimi o le tatou malolonga po le si taimi e tau te toi fo I mai le tatou Fatalo fa manuia tu fo ila so soifua o sia uso ia matiu o I kalo fai. Po lo fionga I le fau muina. Matiu Eliafi taisia ia I santu paitea piton mamosula I santu paitea. Ia manuia tere le antoanga o lo yu peli aulo ni. Ia. Lo fa le tua ia mafo inisi tu sanga se tele ia te o fo ile uso. Whaafitai mo le tautuai no sio tātou ainga I satu paitea. Ia whaafitai fo I mo le whaatinga uru sio tātou tina I satu paitea. Mano lawa. Ia alofa te le antu asiata ma le tātou proklame o le Tautai A'e. Ia te oe fo I le uso. E mo mua kula waku me o lo whaanga. O le mea leono o lofa I se uso lea. E le teitai eisi mai se tupi. E le teitai loa I lea tama Iyo au mai fa pe vatu se seleni o si tangata fo yo lo tu moe o la kamale o si uso le
O lo tu moe yutai le maumanga. E le kai e fiu le mantou tina e tau whaia tu e saui kai. O le tamalo au moe a yukare vau. Eo. Moe a ia ai ta yutare vau io e wale o to e loa hae alifo ai tai tau wa na alifo fo ilele e pase ai ka fu siro moku. Ia ona to e ti fo ile tua iuka ia alo to ino tanto ainga ia manisi lava wa so fo le ne so fa manu ia to wa so fa now tato tu malolonga a foi mai pai ka ko mai oridia I tau tali tua ia uta mai to diti to no mal tatu officer. At SMI and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo le whaonga ina o le Talofa voucher. Dal www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O le whiriwhiri leo le o nanga I te whia whaonga ina e pei o whataunga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhana u tuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaiwhoi ona okai, tau o le whausia ino o whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le o nanga I te manao ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le Talofa voucher e te whia whatawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out e wha mautu wai lau whatau. Maratua, whaatu mua o wha maunga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maise o le tuatusi. Molo ainga I Samoa, manatua, whaatu mua le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ailoi lo ainga I Samoa, e alai se whi autustusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le Talofa voucher. Talofa lava, Tasi Market is here at the Maingere Town Centre.
The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. No wati leo to is for bali minuto njalo le tula lima le taibia manto di usila dei o te toi fifia fa Talofa tu pe afa pe o le fato a e maua mai le porkola be le vanga o le fiafi afa pe o le fato a e manava malo lava fai mali lusa a Talofa tu ave taxi u malava ni usila au Italia America ai mai Samoa wala ngo kele fo Samoa ave taxi yo ta vale la upasese fa Talofa mo folo fantu ia te auto u malava e lunga ole porklame le dei vanga ole fiafi Talofa tu sunga ia DJ Fred mu ale mafuta mo foi ia malana matapongi sampo fea afa Sauni e foi le dei fia ave pasi u malava o auti lani nei ia po New Zealand nei ave pasi o Samoa ave pasi au Italia wa o ngaluenga ngi wa matua dominate tu Samoa ave pasi, ave taxi, o upa, o le au whioa I upa, o lau whautuanga wha mole tautua nama o tau aua tau te aia mea. Tasi lea ngā luenga e sele mana ia. Walango le ngionga po, e o a te lola utala le la whaiatu. E o mai le vaitau, e le toe o laini o ngā umu. E le toi fufulu ai ni pu. E te le toi aru ese fo I malo moenga. Yes. Yes, I'm telling you that. E o mai le vaitau. E te le toi aru ese malo moenga. E te le toi e o iso o le vai. E te le toi aru le vai. E mafua I sea. E mafua mai suinga te tele wa yaile lano langi. E mafua ila afua mai lai o e la le kulanga le ole upa. Mo fai ngela o kala ngai. Le ko so me America la fo unga tato America. Wala ngole upa ine ya mato ai ile ta unga la fo. Ba ya uma le ngalo fo ole upu ngoka mimika mai fo I vale le mo ka sa uma mangkua mai. E nala no fo yatu. O ko kongu yo officer. Sa tele na fai mo si moko ngale le ua e asi moko. Ngai lunch. A le taimi dei. E ke oka sao mayama e kusi sao male note e momori sao e aluakua le upa driver batu lo officer so e te leto e ese there you go DoorDash DoorDash that's how we call it in the States only DoorDash lena e faina la tatala ioi e ke le koe e o mai aso e le toi mumu wai o le atele le meo le paua e sefe po le kesi e sefe e le koe ola lava se le koe ola se o ngā mu e o se microwave ia fua e o le whangu vai wa upa o sau disi aso ngai whatura utana o sau disi aso o te aluatu tua le mantou kitchen le mantou ngaluenga te aluatu wa umar mako aiwa wa ngalo le fionga le ripule ye pole au vaenga fo ye e whaingaruenga le marketing wa ngalo nga oka le mako whangu vai la po avo ile sui e ma le tua fo ila o e o le ngalue le tūlanga o le talanoa mantu tu le mantu le whai makawingu singa vai o au lana ngai wo pisi atu itua fiu esu ese ma su e ko pusa isa le ai mase vai nga vai su mali e foi o sa vali mai lo le o la utala la na fai o actually ai wa ngalonga o kasika ku fong vai ali iso le wa o sau fo ya ngalonga o me sau fong vai wo ele vai la fa longo me la puli e fa longo me le puli o le su ese fong vai fa sala la ele va o va kunga Aku iku I mele manto main doa tu lunga manto tamale tamo o Ryan le. Aku ngongo menga inkia. Ala sa mar fang vai sa upa. Sorry. Iyo. Sau le ingia mai la fang vai. Ai nga o fa longo wa fonga misia upule o le wo fia ingur kam fa sala la o wa
upa ro ka mano a ora fangu vai si nge ia ka mai fangu vai foi le ai sau le upa o le winga la lau tala swing o le o langa le wai ai e sau le taimi tau te lola le si vai nga le o te tiro le lumana o me foi e walanga le la upa ngela la ukala e pau kai mila ko e ku ai lunga la ka mai o la te lola se taimi la ta vai o tu lunga se tanga to le alu le team ai menge mai la ukala ngai ko kiki foi sau se si masi ai kia foi lele e whaonga ai ia meo afungo personal trainer. Kama fo ilele e ke okainga kua pe o le upa e sa. Ioi, ka fefe ai kupuru ngā mea. Ora ka oko are muinga. E kui mai roka po. Fatu ai foi, ai kui mai. Who's there? Sorry, it's a personal trainer. Mangkua isa e halu ai unga o ka ko ko inga menga ole ora umo me uma e or kanga ka isa we ave ore vai. Oh my good boy. E tori e fa karia kunga. Who's there? I'm here to take you to the shower. E maka ukia swing ore o langa le vai. Na te whai atu ai la. Ai la lei tū maari e tau wha le tonu ai mea au whai upa. O mai aku i lesi kaimi. A tau se sila nei. Awa a whai ole a wha ole a oka uma mea uma. Everything will be available. It's either online or through the internet. Ya. Awar kaimi ngai ia a ka. O ha ui o ke ia ku ia kore maku whali. O ke sa whali mai runga. Sole. Ai ku le Korea pole upa male Nando so fa oh who ordered this au ke vai mera o kengi la ngana ka ngofo ai rumone ya ku le ole so le mai ora protein le vai vai yo mo protein wa makang kangor kinga ai nga fa ingwa ya ai la male mi fa tau fa le de nga le ngo vai ko share mai isi le lana pu e le lei mai e tangata le ave upa. Vatu a fo imale tanto porka. Ia nga share mai diskanga ya fo mai asiata. Wa sila antu o yanga au ave upa. Wekwea. So le mano kiri kinga kunga. Ai ole ave upa pe wa tau mai le manava vantu fa fonga le tunu. Pe wa tau mai ai fo ile le manava si ave upa. O le la o savadi. Ai wa nau ave upa fiafe de. Le fale malo lo vantune. Ia le la watu lo sa fa ile le mar ave upai. Le ai tu umar fa tau. Po ai ku ro ka sole. Ele angar me wa ave ka ko me ai wa ave ko. Oh my good boy. O ko sila on do le mele o a veita to me ai ia nga va kurola ia a va ai le kai me ka u ko i lungo le lau a va ai le ka your food is here ia a vai le kau le ka lang or ka nga pepa ia perka le a daddy or perka tapo cheese perka le a o le tapo o tapo wupa le sa risko inga o tubu pa le risko inga ia va ile a lor ku fanga ale ese melenga fako asa ungai ya ave upa. Oh my good boy ngale shake yo chicken le ngongi ku inga ya uyo le ai ele ungi upa erungi ave upa Samoa. A faifo yo e fonga mai ma e mata mai a olo e faile ni nga luenga so ia so ia mama wa ma o e fainga nei to inga me fa pe ole aso fa na ule te fa sa o tu la fa pe o ko ingari o ka ongali di le pelonga sfanga o ele ole tina po le fritua po le tausi fo ia Rosalina a safosione alo fanga me fa madia ngole antonga le on no se furu le lima tu sanga o le tina ile so fa taile tua ile na fa malolonga ma na fa madia ngai lo soifua ole so ataiao ia ongi o ka ia oli pongi ia nga ia vai ko inga fa ia so ongi ia
o le so langa le sen men nafia that's right a do ye lu wonu super lima tu sanga a woi ka ya mo ia ni ia lu sadinga la kala voi lang pension o lo seifu a fa tai le tua ni tu sanga tele o ia fa popo ia so o lo seifu fa tai mam mo me le ua e fa ia i te tonu sio tatu ai ga a lo fa ka familianga e va do ia dad se anai tu mua a safo sione malau fanau mafanau walau fanau i Melbourne au Italia. Happy birthday Mam Rosalina Asafo sione ya popo tu ai familia kama ya asiata e lungo tatu proklame livanga ole afi Talofa tu ya tu umalava i lungo proklame livanga ole afi ai mesela ole vanga le te fa malo to ole lo fa malo ya fa pe foi la ole te ave upa to dash door knock. Ya Talofa tu ina yele de vanga ole afi o kilo aku o ya ile tanto one news le wa wo va ye tuai fa mole a fa pe ole wo to asen baia no wa so fa na le so fa malu watu langa lu te va ye tu le ni si fa to a tasen mai lava ya mali dia o le ulte lo tu te fie el tato por kalami ai malia mai o tu fina ngano tato te ui mai le process fa mole o le wata tope mai neima pisi mai ele tato messenger to te yai ai wa pasia le tato tans fulua ma tu o mano e longo fia o ele tele fa longo mai e tele o mo mai fo ile o fa mitalanga fa yetu so ya malia la fa pe o le to asen mai lo wa so fu ile so ya il temile nei ya fa malia tu le la fa manu ya fa la wa tele tu ya manu ya tele lo wa so fu ya ona ye la vala cut off time ya mo tato nai mai nga ya mo auto I familia nga so fu ole tasi na yo news wa taulongo nai fa no mai immigration New Zealand pati tu antuolo taulang ole fito ma woni ole siti ayo le tongio visa ole to siti ayo le tongio visa fo ia tafao visitas visa po visa asiasi mai sa mo I New Zealand ole o fa ai lo fa lo wa tele mai ele malo New Zealand amatantu ia o ke topa ole asiti ai silia ma le 50% le si itianga o tau o visa nei mai le lua se lau ma le whātala lua se lau ma le whātala sa moa sa iai ia o le ua si iti atu ile o le a si iti atu ile 5 se lau ma le tausu ma le fitu tala 5 se lau ma le tausu ma le fitu tala ia se kau kalagul kako fai ko ai o inai to ina le tu mai fafo io o le si tangala na le ua iai ia le tātou wa visa kafau ke o fua e koe fia kafau te o fo ye te o ai to fia sau ti to ta fau le nei si tanga o si tele le tātou visa ia ka ilo iai awa ke fisili mai po ai wa mafu ai e pule akuangi usila ia e pule angi usila ia na tou e fa nga pule fo isa mo ia ai o tele o ilo ai po ia ni feu tanga inga a ole a fo ise nga luenga me fai on taro sanga mai ilo tatou malo I tulanga o me fa pea walanga e mafai ana fai ngofie le tulanga le e pule angi usila ia ai e ta ilo fo ia pe ia si tulanga fo ile lo le vai fafo ma tulanga fa pena se tau sa ili e tuaila ile tulanga le na pe ono maua mai ei se tua patatua ai pe o le ase mafuanga e fo le fafatala ai I'm just saying ele o se news le mele na o le news sa wale o si ile la si ia o ke topa le tau o tātou visa ta fau tu pe sa mo li me se lau tolu fitu mai le lua se lau ma le fa aina paule le vaenga no ufalongo pisa isi nai to inana nei I le mole manukau ai na fasidi me tau fa to ele o confirmations but no ni fa tala fu le fa peole atu isi sila e New Zealand si ti ai o numera o le fa ingo ila to fo ia po ava no finga benga kota o le atele se fa numera o le asitia however ele o mokingo mai ya tau fo ia se kulo ai le fa pe se situ ia o mai monga o kai mio ia ko inga mea
O le mai maunga i o le kaimi. E nana o whai atu le mai maunga o le taimi. O le toa tele o tangata ua toe uma e lava mawhaalea o ngā ina o lātou pepa whai ngā luenga oi o lātou numera laki o le se isai ai. O kausa ilingi pepa whai ngā luenga. Lona lua, ua maua fo i pepa whai ngā luenga. A o le whaiwhaianga lātou o le immigrations. Yes. O le matua i whaiwhaianga lava le mawhau vātur whaafonga le tunu. Tātou te leilo po o Samoa, po o Ngiusila, po o Ailava. All we know. Langa nana o whai atur vanga lea. Ma le tua mai whai pepa whai ngā ruenga ia sa mato malanga tu ma le ainga energy. Le sunga le whawhianga Rerental e fwale o ninga le Tasi Market. 2 years ago. Sa mato o antuai ona o ngā ruenga i ona o avanua whai ngā ruenga whapea. Le sa o whai pepa whai ngā ruenga. E 5 ana e o tātou tangata. O le upu moni ma le upu tautino. E o mai lea so. O lele i o mai iskanga o whai ai pepa. Now, ele o se fault ale pule o le whalewhenga ruenga. O le umi o le process kau whai ai lava. E ei nisi le upu malanga mai. Ai e whaila nisi o le tu vili mai a te walanga sa uso upu atuai. O le mele na, o le vale na, o le immigrations, ma le company whainga ruenga. A le sunga ia to le fua. Ai, wao, ngā whaila ua ui ai le mata upu lea. A tau sila whaila. Peke laki ngai le sei. A le makua le leilo pepe whainga ruenga ma le job offer e vatu. Ia, au mai so mai le au soe. E ke valiango ai Samoa le tau mwhainga. O le upu moni ana. O te leilo ala ia i tūlanga le nā po o aila tau te processinga ni pepa ma whaanongolongo mai e le official immigration ni Samoa. A o le matua umi lava. A fua la whaana mawhau walanga sa auto e fesili lava ia tole e fua. Wha mole o la e fesili mai ngai ka ngakala ngai Samoa wha mai o la e whaatali ma le immigrations i o le ele confirmations ma lea. O le saunuanga le sunga le whaifi au. O angi confirmations e to e fesili mai a te ia wuto i titi kausanga a ko o na whaatali tangata whainga luenga e approve e o mai. O le mea la lea e o mai eina i tangata ia. E o mai. O le upo mongi mo rengi ngā luenga. Awa fo e le whakaria time and tide to wait for no man. E le whakaria kua ngei a vangoa whainga luenga ma ku ua inga luenga kampangi. Se e kau whaamalia inga le whaiwhaianga o le official immigration si Samoa po ngei I don't know whoever. Pe ano whai atu. O aia e whaia le kūranga lea. O e ngā le whai atu e le whasoa. Ma tua umia. Le alala na ia jau ia. Po le alfa mai wa pe koe ke kakala ko le sefulu afe le tele o numera o le sei o le atatalaina. Ai ia wa ia ai mai maule taimi a tau su eni pe whainga ruenga pe e ofo le taimi nei. A le accredited lau kampangi le immigrations. Oka ngi mga ala te uiui ai. Pe a whapeo o se whai pisingisi. Ina ia whaamalia ina ai inga le immigrations. Le alala lea. Ia e palasi fo ilunga o le. Ila tau tatou malo. Tua lalo ma watu tatou whainga malo. Le la tau au na whainga tātua. E ngi usila la ko awala. Ia. Le la tau au na whainga tātua la veni usila. Ia wata tau fo ina. Whai se tatou whainga po le asi tūlanga e mawhai o na tarusanga mai ai ma tūlanga whapena. Ina ia tau whapaleni e fo i whai o le nā o le nei. No o te lei whalongo longo se whaataratara noanga as ale se tasi o sui whaasalau o le Radio Samoa ma le ele asona nafi. Ai no vai atu au mai lunga e tatou followers al tatou proklame nisi fo e fia le Tautai A'e. No vai atu la o post mai lunga se tangata. But afa pe confirm le tala le o te whai atu ai. E mawhai ona e confirm mai singa u ko mingi lunga whapupu mai lava fo ile whawhingo fia. E whapea mai, and I think os whaatalanoanga sunga ia lea o ia tawai, mai le Radio Samoa, le son nafi. Whapea sa ia whaatalanoa ina i se sui o le leipa. No whaitau atu la i le status ali tangata lea. E whapea mai. Ia o le la whako a umanga whakalangoa mai le sunga le li whasara lau le sui o le leipa. Ma whapea mai. Whapea mai le saunuanga. Ea foi.
o lai lango le leipa siksengi le tau tala no siksengi le whakaringi fa mai o le lango le leipa ai fa mai la maritala e tusa pe lango uma fo e paki ma vahenga fa upu fai le malongi usila e le mawhai ao nga pasia se i vanga na ua i oe mai le pale mia o Samoa mananga whai ngā malo something like that e sa au le tala e isi fa saonga afa pe to tsi le fia manisi o tu sa fa fonga yo le saonga le tsi tau fa mtata na fa nga ka ngoi matua e fa me sa la vi lungo le tato por kalam o fa ka wenga fa pe mai o la u fa ilo atu afa pe e lango umala e ka ko pa ki le ka ki ngai ma fa ye ngai le ke lo ka su nga se lengi e ka fa ngai e le fono fo tua ma le pila fa ma le inisio o fa potonga a fa pela o le kau fai umanga mea a le la ua mangingo mai sa ngwa ngar su yo leipa pela ngolango uma paki i le pasi ai ngor pili le ai a le ioe mai ia Samoa ko so ole tala le fai pulo leipa ya fa pe ia se fa mo ne ngole mea a le ioe mai la ia ka ko pa le mia i Samoa ia ele mawhaianga whakaunga le ngā to inga vaenga. O le alawa le vaenga o le anto o to iai, na pau le vaenga o te iloa. E o fo ili tato whainga malo ele, i mai se la tu submissions, man tu moi fo ele, i mai se la tu submissions. Ai tato te talo walanga o lae ele i au maia se fina ngalo. Lono winga, e could be e ia le taimi e, wha ai loa mai ai se, wha tō whala inga. Ale tato whainga malo e tau ala mai tamai ta i pāle mia. Ia, po fea tonu lava ta o toiso na fina ngalo. Ile mata upu lea. E au te lo fo yo lai wha tali le whainga malo. E yoe. Ok, e wha mai to tele wha mai yes. E sao o le lipa na o le lanto o saunoanga le nana ia. Ia, tatu talia pea la lupe o maunu. Pa ia o tala e. Arka mo kupu i vau inga ua amia toilo na tina o tau whau e sauia. O le a whaima vai ngā lo mtua. Ai fa mai fa ya ku yer lo mo ku o sa mai o le karia lupe o maung ya uma karia lupe o pula la le wingo le tala ta tu talia pe po o le mea o lo fa kali ka ko fa ngamalu se ioe umala lo pan mengi e wala ngai fa pena nga ioe mai ya la le ngol me voilele nei o lona coffin lo sa nga ngalo ona fato asa mala mai lo man sa mala muri le fa mai upo le tru o le to eta lava e maua le pi o e maua ya tatu talia pe po feta o to ia le fato fala inga ale tatu ai o tatu te vave si i fo ile matulanga ai tatu talia pe mai le lo po la ponga lava se ka ko kari ke le ma se ka ko kari manga ia ale tato whainga malo ia ai se i tilo ma mai tau ngalu ia matanga i bea whaamulio antu tu langa foi o whalenga ia la loi Wellington e lan jowi le lau mua o ne usira nei o li siva enga lea la tato one to one o lea ua tau maua o le a faton wina le pa vai to le la faton wina le failonga ia le tau sala online o le mo vai to le la faila vale tau sala online le fionga te fono ale la ka pisa mo ia o le foi failo mai pe ia o si o nanga televisi fa sala lau ale NUS le la fa ye le ka ko sala online se ka lo fa ya le tanto wa la ka pisa mo te le lo la ia la to male me se fo ia ele a fa ina ya una nga fa sala lau ma tu nga fa pena wala nga ele o lai mo wai ku pe ya kambangi ai o le wa fa ilonga ma fa mana tu le se lau tau sanga tato wala la ka pia samo ai fa manga kur kausala online ai fa ka kausala online e tu sa ili se tu pe tau avele tanto manu samo pa wana va nga tatu le atu malolonga ia le to ai tonu ule sunga le atu welungo i tonu le tatu office
Pau ale vaenga ia te au te fia fai isa so manantu fa vave ona fa lau tele le be au mai le tanto au va ai lunga stem. Ma ua tu se saunoanga ale asitasi au lo ia o lo i tonu o le board. O le lo ia leo. Ua amata na i lo antu tu lo le va au le tu inga tangata. Sa ule fiafe a ia i kankalea. O ke le fiafe kele ia. Ai ola umai tau atu o tele ai na vai tunga wa ali ai alo na va avantura fa fonga le antunu. O amata fo ina i loa tunga o anga konga fiki o ia sa fai ma fa konga fiki ko konga kuila e pa ave ma kom singa finga palota. A wa foi anga sau file mu de lei ma work ma keep professional lava. E lo ai a tonu sa tau fa maoni ma fai lava lo na tuti. A ole mele o tu lai mai. Wa makanga pisa siali. Ya. Bakale o makai o le misio. O le lana o mai tau watunga i launa fina ngalo wala. O le side le ko kongu fo o le board. Le side le ofiaru ese fo. O le pe tau mawhai e ki whengi le taitai fono le laka pi ma wha pia mai. Ua mātou wha aporo kikia. Vai ka mo kousi sila Samoa. Mātou wha masino mai. Fa mai ua mātou wha aporo kikia. Ua wha aporo kikia koe mākou le tau mawhai ave ese kuila epa. Fa mai o le ua mātou tau mawhai mātou nei whale wha asara lau ma mātou whaitio e wha aporo kiki le whaingona maka upu inga i ave ese e kuila epa. Le teitai fono. O le ala ua makua fisiri alo uma vaufau. Po o le ala ko inga ha o onga ma le whale a onga ele mafaufau o le tu inga tangata. Ukala le mo iau te le popole iai po le aso na manantu wai wa ke le popole. Ai o le alo na an orona mafaufau mo lona malama lama. A o ai la kuila epa. O kuila epa se fai fe au. O kuila epa se pulengu. O kuila epa se CEO. Tulou. O kuila epa se ao ao. Se pekeliaka. Se apa skolo. O kuila epa o le polokiki. O le politician. O le tangata polokiki. Ele ai masesi tairo e ke sila fia ai kuila epa ma o ilo ai kuila epa. Ai mai se lau sunga le li lo ia wau ke loa e makua kur porokiki a kuila epa ko i au kausanga pe whakua ioe. Kako whanga ngau mai wa lewanga porokiki ka maroa. Ele ai a se isi tairo e lau ilo ai ka maroa. Ile lalolangi ma Samoa. Ngai lor porokiki. Ioe. E makua se a la poko nga ku inga se e ke kau au mai mar nga ku inga me tonu nga ta o tau puni de o kana ngo ku ya e lau sunga me tonu le na ta o tangata e tau puni ma tau puni valea fua eoi lan me tulo lan me la inga e kau puni fua nga me ai se ai te tau fai mai ai o ma tou le ma ke fa por ki kia ma ka up e kau ave se ku le pa ale ala lo ma fo lo yanga ye. What do you think? O argument nga ke kau li fo kau aki wai. Ai afesili aku la se kanga ka ya oi. A o se fai fe au lar ka maro le ke musu nge ya ruesi. Se fai fe au. Ole ala la ukali ke kali ye. Oh my god boy. Se o ia le non mato fisili ni po le alto inga popoto le to tio mai ni mato tala i mai. Kulowa ioi. Kulowa sa mo na ngale fe manga makatero kais. Ioi. Fudu. Kulowa lava. Wa makua io mako fisili ni ya po fe o ye ko wa kama mai. Se ale o le me ele le ngungu wel fai ile calculating o se fulu pasing. Ele o le me ele ngungu ya maru se ele matematika ngai kaimi ioi. O le calculating o se fulu pasing. Ele ila va ele nga o nga pi ili malele yai mangungu ia. Ioi. O le ai kere le sasi ma le kere o le sapa solo o mea o kou mea nga fai. Ale fo ila e o kui o ai o kau mawhai fa aporo kiki.
o le simple lia le lau kalia kua wa a fai o le whakakau mai a au whakakau sisi au whasara lau le au mo le mongo ka kalia kuai aru e ser kanga ka porkiki ma konga pau nga ma tau te le o tau mawhai e wha porkiki ar ma ka upu a o le mau ke kau mawhai e ave ese mai porkiki ngai kongo o ma ka upu e ave ese mai le porkiki ngai kongo ma ka upu o fea se e ka unga mai ngā i aula ka pi u mai e se mai fo i pūle nga sa wā fiki a pan maramanga nga whai ngā fo ua marwhi e ngā uaroka. Se e ka ngola e ka umai a ke au. Name any other rugby nation country o sa whai e ko kongu se porokiki kai minengi. Mele a leina ta whai atu. So ia le whai a manantu i lungo le loto e leanga. Alo bumongi mara ukau kingo. Mele a leina wha le tonu le tele o mea. Ona e te tau mawhaifua e whaisou manantuma e whaasoa a o laiki i ngā le loko. No. A e loe ti i ngā le loto. No fore le ilano. Whaifa le le loko ia. Ke kinga mua le mea ngai ki ngā. Nai wa aile keime ke sau ngoa e mamalu ia. A nā mea whamai o le mātou tau mwhaifa aporokiki ina i haru e se tui la e pama. Yes, we want him out. Because he's a politician. Yes. Yeah. O le true story le mera ngā. E one reason and one thing only a lainga manga ngā o maa sa moa ke lola ukala. E o a fo i isi board members. E o a fo i isi ka ngaka ngai sau whai ko kongo le board. E o a fo i isi ka makuai ma isi ka ngaka ngai whaaforinga mai supportinga kuila e pa. Believe you me, oh boy, wa levanga elia ka manga ko nga maus ko inga. Wa levanga manga ngā o get out ia. Yes. Wale vanga manga nga oyo ese eru ese kari kongu mai la ukala lea o le taimi eru ese ai tula epa o ese male au porkiki ngai kunga a makalonga mangu mai lunga male au lalafia nga lalafi ko inga o kama fo inga o le ako yo ma koe wha kau ma wha pe mai mea kongu ale wale vanga mako faukua iai wale aile loa na o le ioe ane mea safai ioe au ese ai le ai ioe ua manu malole ioe pauanga me ala fai ai tali tonu mai nei la utala nga o ngalu ese ar ko inga mai longa ko ke le ia ut fai ko ai le kapungi ar fai ko ai va ai la inguku mama ya ka fai tapo ni mavanga e sili le waru ese me sili le me ale wale vanga mako manga o ya ese mara o mai foi la ia le fe kawiro foi la ise me mar Tautai A'e mai fa fe kai sia ka wole vanga mako ngau e ese mara a o le taimi le nei la sa fa mar ko inga nga o le io au se ai le ai o manu malo le io sa ai siro maku au kuruku o le tele o le au kuruku ye to tonu o meni o le meanga ai wala au ngai siro makua sa va inga kuru e sa valia e roa la ka manga i rumo lo makua e vale wala au lo makua kuru tele na le tua on va ngale te tatu malolonga foi mai fa felo ai ya sunga le atua e lungo tatu proclame ni vanga fefi. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project.
Talofa lava Samoa si watinu pele o lo ingoa o lina vai lili mai ava lolo. Ia o au te nofo i nei au kilani maangele ma o lea wa faisi umi ona pe amal torta sanga talu ona o join i le Asia. Ma o lea wa ungalue se tasi o whaipaanga ma le Asia. Haftai lava. Talofa Samoa ia o lo ingoa lusi hakulani mata o te au mau te tono sini Australia. Ia wa vene ia o le Triple Diamond Ambassador e Fesosoani i ngā ia uso pisinisi ia. Haftai lava. Talofa Samoa, o lau whawhonganga i le nei tu o taimi o le aso. O lau ingoa Anastasia Philomena Wolf, o te nofomo o wola i nei i New Zealand, o Kelani. Ai wa ono nei maasina talu ono o join i le Asia. Malo soifua whaftai. O le tasi o ngase o le ua tu ngā ma o ta tele i o ta tangata le nei vai tau. O le ngase le o le ngungu. Ia ai beitai. O le whiwhianga o na ua au ngā le Asia. Ina ua whapea o na tofo e tangata i le au ngā. Le ua ma whapea o whaamanu ia ina i o la tau ngase i le nei vai tau. O le telo whawhita o lo whawhea ngai nei ma le tau telo ta tangata Pasifika. So is tu ai ngā mai lava. Ai o mai ua wha tu o tele tangata o mai tu ngā e ele kānisa. Ia o le o mai lava e inu le vaile le Asia. Tu wha maloloa i tato museli. O nisi whawhita uli o lo tula i mai e au ngā i le Asia o le mai leo le arthritis. E peiwa on se la fia whapea ai tusa le arthritis ma le ngungu. O le ngungu e malosi lava o vai. O tō au i le o vai. O le arthritis, pe o le fula lava o lima. Iei le taimi e keke e o lima. O ngā la o le mai leo wa fula o au. Wa le mawhai o na toe tusi se peni, pe whai se mea ai o po se whiau. O le au ngā o le Asia. Ina ua fo'i mai lau malanga mai Samoa i le amatanga o le tausanga nei. Na ua fo'i mai o whaalongo ina o i lo o lima tau matau. Oka se ti ngā. O tele i lopo le ale mea ngā laing maafua mai Samoa. Ia tele fo'i papala o le tino o sau maa. Na o tau nuu mai lo ni sila. Whai lo ala oka le Asia. Na o tau nuu mai lai o lima le Asia. Ia hinu lo i le tele na mawhai ai. Ia vaila le taimi nei, ia lewa mawhai nko o ilunga lo lima. Anga masikua i le mawhai, umi se taimi o oto i le whale i le tūlanga lea, a le au ngāla na le Asia, ia te au lava. Ia o le au ngā, ma le tāu o le neiva ia tātou umalava, i ei niso taimi to o tele o tangata o lo whata o to lia i mai, e pe o na o tāu o se taimi o luma, o le mai lava le nei o le kānisa, ua alu ma ua sawa. Vaenga la nei o tangata, ua o moli mawina ai te o tele tangata ele i o na whain lato kimu. Aisea, wha maoni inu le vai. O nisi o le au ngā o le Asia, ia o iai ia lo uso, e nufo i le wheelchair, whealwa i le wheelchair, e mawala le ngumu. Ia o le tele o taimi, ele mwhainto i lunga. Ia o ula leo te alu e whaasoa i le Asia, o te alufa i te manao ia e taunto e tu i luna msavali. E savali le woka. Talu ona inumia e lo usista ia le vaile o le Asia. Ia wan whai ona whamai o ia, wa te e umai le ti ngā. Le ti ngā o vai ia, ma te e le fula o ngā vai ia le maile o le nungu. Ia wa mawhai vo ila ona whai ona savali vali. I le Asia, o le ala o te whailawa iai, to anga inu le Asia, wa le ua maalosi ai fo ia. E o fo ila ia te au, wa maalosi fo ia mātou mali mātou ainga i le vai a leo le Asia. O nisi vaenga lo o mai tauina to telo tangata, o le ingo le vai, o le redox signal molecules, to tele nisi fia malamalama, po oa ingredient lo lato whaonga ina. A tato mana tua le teimi e Tautai A'e o a vaenga o lo whaonga ina.
o le sodium chloride po le masima. Le ngata na saline solution e mix o le salt and water. O vainga lana lo whaungaina le asia e whai ai po ingredients e whausi ai le redox whaatasi ai ma elements o lo packing le science i le vaile nei o a elemeni o ke sene, nitrosene, o le hydrogen o ingredients umanei wa stabilize be tu fatasia e le au scientisi o na maua ai lea o le vai o le redox. O le redox, le vai lea o lo o le tutono tatou tino, produced mitochondria. Vaenga la lea, lea o lo fausia ai le vai, mo i latou o malawa i fia malamalama atili ai. O le au ngau le asia ma le ia te au. O le fauina le o musele o tino. O le asia e ese le au ngai. Tātou umata fausia umai tātou me ta o le saus. Po le musele fa Samoa. Ia o le malamalama te lo tātou po le ale meo ta o le sau. Leo fa malamalama tu e lusi. A o le au ngai a te au ma le ese fo i o le vai lea. Ona e fa ale lei ai musele o tino. A tātou titilo fo i tātou wolanga mai le pepe o mai taimi nei. O le mea lea e hi o lai le mea ta o le pe e susoni ai tātou le anti-aging. Pe a tātou matutua. O le vai tonu a lea. O nai whaafowina e koeli i pea i fo i o tātou cells. O le taimi e te manua ai. O le taimi fo ina e te tau ai o na whaafowina cells o le manua naua i ate oi i a awane infeti. Ia o le au ngale o le asea e te inu ai pea ma whaalelei ai ia musele o lutino. Se tasi o au ngā le asia o le cream. Lea le whaungaina e mātou ia ma le tātou atunu unewe tau. O le cream o sosoani le so o se labea o le tino, mangeso, whaifani sosoani po o se tulou i fōlinga, o nisa waenga le tino o le ua se tulou pe a whapeo iaini fo ilea mwhaiona po luli fo ilea pe o wani se waenga le tino e te ilua wa iai ia suinga ia. So ane te lele asia e mwhaiona to e wha mawholafola se tulou. Ia pe mwhaiona to e wha fōwina mai sela i fafo. Fafo o tātou fōlinga e ngā lue iai le cream lea mo i tātou. Jaimelo Watile ua a fatonu le tula e lima a o tou whaafafonga i nai mōli mau anai tina nei mai le asea. Ioi. Ia. Whatalo whatua i rungo le prokalami. I le neivanga o le fiafi i le toa i tonu umai o le sunga le Leiataua. Ia, whatalo whatua le lau sunga le i scientist e le kero po o i le simu asea le iei nei. Maro soi fua. Ia lau whikarenga. Siaka ia bai ia o fo ko la ko maro so fo o la gema ia fa fa fo e ka ko viewers o la ko fo fa ka se bengi fia fi ka ko po kala maro so fo ma la gema ia o ko kupu mai o le tunu ia maro la vale no sai alo fo ile la papale me se fo i o le tutu o le ia so ia i fo nga sa fia nga i fo i mala ma singa. Ja, me se fo i o le toa i tonu ulungo le tātou an porukalami. Ene nei vanga o le fiafi. Ia, ua, umi fo i le ngā vai aso ma le, ea maile a matanga o le nei vai aso ma, e ni mea mana nei e sa tupu le ataua. o ka polo mal marolo ia kau ai foi ngai wa o sui mal kau wa venga mala mai kai Ia. Kau mafo fanga fo. Yo mai ko kako lo ia wole. Ia ole malulu la. Ia u ia tai o to ia wangangi nga fainga lo of dino no le mala mafo fa no le tanto wa official nei. A o e sila mai pe ore mai ngo palangi ke ko ia ole mai umma a. Ia ri ke lo Amerika. Ia man ia o la mafo fa no le vo to le vea le fulu. Ia malei sum fa va fo ile. Ja, ona o swinga fo o le tau me se vela la ja meri ko vai se vela i utali o va marcela o ri o fa episode ka fio la i le tua vela la va mai ja o le ale fa ina le ja tu langa fo o le tanto i tau mai o le
E te wa fela u tala no ai nei nisi fo io vai nga me si o le sau noanga ale se tasi o sui o le po ale lakapi a o ia fo i le loia tunga ya le misio Matthew ya le ia ila na sau noanga o le pi fanga mai fa pe o tatu fa polo kikia le fainga o le tau ma fai eve ese tu ila epa ma le tai fon o le ala nga renga faila utala ua peiri sau ngoanga raka kale o kuila epa se fai fe au kulo lau fai ngā ne tua ele ya se isi ke ro ele ya se singa ruenga ma fainga ku fa makala inga po se isi tai ro ka ke fa makala ko inga le a o ke kira ko le fonga le pote e maka ka mai ke fa ko o le fa ka ba al melo o ka ko inga pi le fonga mo wa po le sa nganga mi ska fo le ke le se ko ke ko ba la ko vanlu ai le lo faile me kong faile mga umier malo male bersifa ele ma se si sa apalai le apalai e fa mai ya malo ele eva kuma se kalsanga ma ku folo fa malo le komiki fa piko fo ile o ngai a ber kalsanga nga ba kule lo komiki nga ya kalsanga le o nga abele el kapingi ele fa ya merga o leu di tau ma fofau e pe iar ko inga manga o e vaku e se milionga po se 4 milionga mo le lakapi e falling mai ele fia manga o ko inga fesili le malo pe fa ses o winga la vai ar ko inga le ele manga fa answer po se kanga kan malo le war sa o le ele la ya pimba le wangalo ya ele o ko pa mia sa ya nga pule ye o le manga ngalo ala la manga o fa ngal pa fo ba ko ngabe fo le mako le fo le million fo le o la ngabe fo le million ele fia manga fa longo le malo le fo ba ku ile yung le kapi ele fi fa longo me la fo le malo ko mi ki fo le e ba ku ye me ye ilo im ka upule ma sei ba o me la len ka ko fisi nge kero kai po ai o ki ka nge nge me oi o feo kali ele yung le kapi ile malo ya le kupe ye mai o le la mo wanga po le fa manga le an miska o kupe ya lomkia o la fa ko mi kinga nga ye podla nga el podla la kapi ele fa fe ngai le pod mal malo lenga they are just an organization just like anyone else e organization are soka ai ma tu mai foila o talonga o masamo ila lo tona ila lo sesnok a lela e tu tasi le la kapi a Samoa o le mela le kup o ke le loa la po le ana mafua anga i kango fia ila blame le malo a o la koe ku kua kasi e te tau ona whao ngā o la tau mafau vātu le whao ngā la tunu ma whao ngā o la ko whailonga mara wadi i e wha mai e haka mamai e su e langi kupe whaila a foringa mai wa fa ele bese kupe ko mikide pe por sifa fo langa la fa mai ko unga ka unga fa akingo la ko a faila le familia inga le kukunga ia ele faila nga mese kupe ka pe fa mele fa funga ka ko prokeki le milon kala a le fa le mele fa ya ko ele se kupe ve e kai foringa fola kai fa penga fola kule o le mea maali le ua tūla i mai le ia taua ma le whaafonga le tunu teilo le ata le ua tupu o i le pine wha mau a o pa le mia kui le epa o le ala ngā kupe sa o lai le mau Samoa sa sau mai i mangisi ese mai le afu le tunu e nana o whai atu a pe a whaifoi ngā waku le afu le kungu ufa aru kakau pe a whapena watu le afu le tunu ufa aru le te tau ngoinga sa whai ma le wha ale kakau ma le sila fia o lea au ke sao whai le ngofoa e pū lea kupe lea kungu e whaia ma kongisinga ma ingisinga mea lea la uaru e seroa motu ma le pau whalawa moku ma fisosoa nginga kuso moku na o mea motu motu le pau whalawa mai le malo motu le anga le leio le antunu motu to ia fundings mai le laka pitele o me ke kele ye en ka loi o le fonga ngole o mela la kapi kupe la kapi o polengsia lenga kwa ngau ang o le utos o le nupifa
o meia sa apa ku pulenga ia whasoanga. Le la wa la kunge ele fa pengar fa inga fa ba marole wa ingi. Ia le la wa o le lopa me fa le wa pe o kangi pes kama kiki. Ai fa ba le mo ko mo la uli ia. A fo ila le la ua mawai loi I maritonu. Lono winga na ole au ti e a tanga tai e le ka ko halu I mese sao. Lono winga nga ore ka pekengi nga pawar ngu mela saula. Nga ore kai fonga. Le la ua matua pe al numero le. Ua pepe uma. Tu sai le ya si numero na ola. Kusa nga le chairman ma au office boys. La ya na ufa yatu. Awala nga ole pinge ole ola. A ua sala mai uka. A ua moku mai pa ufalawa I o pe ua kipi mai a inga la lako paipa lako lenga fasua mai kakui. Fasua mai kakui. A ua sila la le tunu. Ua tau fai motusi me uma. Ua moku me uma. Ua kipi, ua kusa o kipi pawa. Kipi pawa. Le se mori ola. Ua makua kes pawa la tau. Now, le la tau e foi mai. E tau te o e fai. O kai o era fa ko fai le. Kausala lai da. So e te ilone me. Tu lo fa fonga la tunu. Te ilone me ale no o ke fia aka. So e kausala online me avile a wor maksa. Wala kausu ni fela ko pase se o ele bangunga online. So e tausala online. Se me ave isi au wale manusa mo. Le la to au mai si nei faia onga. Ala pa lo la ka kiele ska sanga fo le ar ka sanga nga ele ngale au le foi le fa ngo foi le ba ko ka pinga. Le la fa mangi me uma ai le fa me ka ngo fa kero ka sanga. Okay, wanda la kelo ngai kaiminga I kongo o kapinga kongo le board. Ile le se la ko plan fo le mamao. Ia ole ale plan mamau ben o fe ole ale plan mamau pe afa pe sa na ole taen uma I landlord pulenga le HRPP. Ole a se fuafuanga mamau pe afa pe na pauan mele ye ole fa ku mongo foa pa fa lue ma le loa ole maku kamala ku malo ole mato master. Fa kala ka fa ya ole mato master le pu le tupe le tunu. Pe mo ke fa nga ruenga pe le aingi mako nga ruenga e saua e se e mai ale mei e alua pe makuale anga result al mansa mo nga kaimi e tau te alua ya o mele kupu kai fonga o manual o me o fai manual me kelo me war ko inga longa nga o me o computer ma technology do sa ngi e loi me fa penga ko ga typewriter ko fu li o le la ma di e la utal e la o fa longo wa le ma o le manusa mo o le tato o le private to moti which is like fair for il sa unga alle o fa longo le ni se vai nga sa unga le minister tu pe le sor pule na ia ta o fa pe ya ele ka kaunga involve por ki sa o le le la o tele ma ya Matthew le misi o po fe sa o molona manatu fa mai o le tau ti mo fa por ki le ngo fo kuila e pa ko o kuila e pa o por ki Sano pe o que le lo como kai con pe porque que pelea la baile le pora ko porque que uma. Ya, o le por la ka hauri. Tro fa fonga na tunu. Ane ngai fai ma ia ko ngai la tatou o le por dale. Ale tatou au lokapi. Nisi ka ko nga por kiki. E tanga ta por kiki dai. O lo ke vai ko o le ai o ka ka le si tanga tale o fai mafili to tonu le palmeni. O le si tanga tale le na fa fanga mai lunga fo le tatou program. Le foi sa fai mai le por. Tantelo le ana. Ya kasina. Ronnie. O que le para me wala ko nga. Kasi nga ka le ka fao solo to tonu I le por. Wa le van tau na luese. O le si tangata o por kiki le fai tonu ia o le suyer fast. Fale o ma vaenga titi mai tafu. E kusa ia ke au. A sila ngeila le por mata to wililinga. E fea le sao fai o fale o ma vaenga. However, pe aranga fakwa lenga o le por kiki. Le la e malo sier ka kukala. Mana yer tu muri ese.
Ai a ku ngai i ku inga kanga ku I mau I ka alonga fa ala kapi na mang Samoa fa le ma vaenga whatever ka ku. Ia ka iro ilang ke wa sira fianga ko ala kapi ku dai pari. Sa ala kapi fonga me ora por la fu. E ka kaun ka fisiri a Sauni wa sa me kwa. Pe asau. La ia nga lo ke fi ro pe ngala kapi ka mano. E mo funga lo fu le. Sa pa kapi ku ya su. Ia twa toi la ia. Ia o le anga posin. E se ale involve ai mo. Fa ku e se a fo ima wala ukala le fai. E fa ku isi ori e fa mai. Ah se la nga mako fai a mai le au wale a. Ale ka u mai le au ka u mai le au. Wala utala le fai so. Io en tatou la kapi o mai ka ku ku maro. A ore ka karango aku po inga mang Samoa. E kau ke karango aku po inga mang Samoa. A ore mere ka ore la kapi. Pe sa vai pe uporu pe funge uru pe kingi fang. Nga ka ko la kapi uma. Nga nga wi foi vai makua ia I ka anga uporu ko. A ore winga le ale na fai atu. O e na la walunga le la tau tua nga I kongo le la kapi. E foi kamala kapili le Brian Williams, yo Michael Jones, o kanga kawaila ko so kanga malalangi a ko inga I fa ngofie fa ka ko. Mai le porki. Ya sa oyo, ya paso solo pola ile ya kulepa. Le foi atu la e pau le I a. Ya ala tua I lola mal tamale o me fiu le misio. Man tua la na no fa tu tanga tale. O ma dia. O ke le I kari kongo ke le ala amatanga. Leu ke kala ngoa kur kai mi fo ine leo fai ngā pāroka. O ke le ikari kong ke le a ore akari o kuila e pale li lea. Wal mo ka por ke kila. Ioi, o te le I fatu fo ila utala iai mai le amatanga. No fa pea uia ia, okay, he's the man for the job lea le komisingo fai ngā pāroka. Ai sa o ale tala. It takes something e kupu. E te loa le true color kaka. Vai la makua fiwa le ko pe le unga kwa fiwa fia la fi kongu makira kila ifa. Vai la mele wa ye matua sa wa sa uma ifa fore unga. E sa foi sa we kwa el olongo mai wole mai. Yo ya lo fatu matua sa u mai fa fo. Vai o a fo ile mele wa ye a fa so atu fo I o pisa o mai ya le. Le wa ngari fo le wa li fo a fo ile le fo ki fengi ia mafai mai ona o tatou le tatou te whaaporokiki ar matau. E o ka kong porokiki. Yes. A o le kau ke kau ala ngaku, e o a ia au mua to o vaenga, e o a ia tore a fua endi e o rupu. Nga maku a la ua lunga lo lako kaimi ar manu Samoa. Lai fai aku umae le kau ngango fora porokiki. Kasi nga banga sa kong sa kong kongo le po. Le vantau ne tonu. Le vantau ne tonu nei tamata aru. Sila o tau I a Australia. La uto e whao ngā kamakuai le wallabies. Sa o lei. La uto e whao ngā I fo tamatuai kama. Not really long ago. Few war. O kamange wa fia kau sanga la kapi. O e la ko so kanga ma connections ma au umala langi a me se pora ala kapi a langi. O ke makua ngā kaimi o ma pira Talofa. Skama fo pira Talofa. A mao e kele anga vidi mai ia living la kapi a pangi o Afrika. E su me ka ko kamaka ana. Ai sea, langa wo loa le langa ferwa. O menga le mga me ka ko. O e la ko so kanga ma la connection. Inga e fai ngofia nga ave nga ofia ka ko au kongo ma fa kulang ma au. Ya o fe le po le ka ngonga e ka ko. Ya inga fa mba nga ka fe. A foi le winga na la utala. Na falo ma vaenga e vilia ku. Ai se vaenga fa kumpu. Ko sa a vilia tu falo ma vaenga I lo le ia e nei tangata. Nga E la langi la kapi. Ai a vilia ku ai kilo mai o le kakangi ku o le anga e pe kange ku le pe o ka kale le pisa ngil malo. O le wata ai tau nu tatou lo ye nunga pokalame. E a tatou ofisina. Tatou ma longa pupu. Foi mai. Fa fe lo ai le sunga de loya. Talofa lover, Tasi Market is here at the Maire Town Centre.
Mo tupe whamamoli Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātou whamatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whamamoli pe ae whaunga ina le PacificEzy mobile app. Olo abano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātou account ma whaatino la foino tupe whamamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe Sauni loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātou PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whamamoli. Olo abano fo i o tātou ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele o tātou la la silia ma le fitu se furu o whasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o Tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha PacificEzy o la ba anga mo tupe whamo boli Samoa. Mo le whaonga ina o le Talofa voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaonga ina e pei o whatonga, prepaid, bili o re vai, bili o re moli, e mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau i tau mawha, ia po se keke o re whaipoiponga māso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o re whausia ino o whale, mauta malawa i Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga i te manao ia, o na o omi leo. O na whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le Talofa voucher e te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le 5 se lau 5 se furu tala. O na whiriwhiri leo o le upu check-out e whamautu wai lau whatamu. Maratua, whaatumu o whamau ngai peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Mo lo ainga i Samoa, manatua, whaatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, o na submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi lo ainga i Samoa, e alai se whi autustusia i le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le Talofa voucher. Teimi le wati lea ua joe se fulu minuti o ne tā leo le itu la e ono e le teimi a mantou ni usira dei wha avtai o mantou mafuta. Ia, ma le sunga le li loia au le lei malana ava wa amata lava ona tupu tele mai. Wa amata na umi. Ia, ia hapo ilalina, ele ngatare umi ai ua tau pae antoa ua sina. Ia, ame se foi ia o le mantou au wa ato tolu sunga Leiataua. Ia, marsunga Sauni seleni. Atalo fatoli lo sunga le lilo. Ia, malole. Soifua lau le neaso. Malole ngalua. Ia, lange mai lua sunga. Sunga ia Leiataua. Ia, pe fo ilo to whaava i malai. Kanan fo ile whafonga le natunu i so se tafol nei ke lope. Ia, malole soifua maua. Malo fo ilange ma. Ea mai ia ngā ruenga upa ia tu o le aile i manumi le leilo mo auru foi le le aile mo le Pico pressure me ngai aswa. ei pei o isi aso le ilo na lona le na le waka kau ia ku kau lenga mai le me pe ua tau tele ni loan mani me fa pe na le fa tupe pere ia fea ku ngale la kapie se ka ko Olai le yanga duang. Ele ia laku ase awi se applications aling lak PSM. Asi ia ro fa ile ro ai po o ku ngani ile ka mo fa inga skaro sanga sto inani. Ole kele yo o kampangi Samoa. Ka kelo inga kampangi Samoa pisi Samoa ongo ingo. E o fo e avaku ai kongola ko apala ingi fan mo la polo keki. Ya o kele va ai ala la koi la kapisa mo pole Samoan Rugby Union lai. Pe ia ngai ala kuai ngo kuai mansa. E pe ia ngai ro kuai mansa mo. Ya, malore so fo mo rio fi fianga le tole wa alto tino va to sili. Le tato o va fo ia me se fo. Ka ko amaka yongo le ka ku kana ngo le la pi wa o le mata upure na le matua. Vevela ta ilo le vevela Utah. Ia ma Las Vegas. Pe tutusa ma le vevela le ua ia le fate ia. O le tato wa tunu uma le larolangi o Samoa. I fikar go inga ele ngaka o ngakusi o ia to mua Pilmont. Pea o to tua jale pangale na fai matai o le faururunga la pia lala.
Ia, au mele wa tūlai mai o le wako e whaika ko kausala online na li i e statou lakapi. Tau sa ide se tupe a vele tua le tatou man. Ka whangoa ngoa pea ka mawhau ai. Mangkua le bank look pinga luanga. O le bank lea sa aune le ko inga ngoia Ray White. Ia. O ia lea sa mua nga pick up inga man sa mua i le Paike Believers Food. I le tio la le ko inga ngama le o ko inga e piriongia. Wa mawhaka o isenga shares mai le PNC. O le tio o ko inga ngama le man sa mua sa i Paike minga. And this is what I heard mai ala ko foi sa ka avela. E moala ka ia fekala le vai aso pe a malanga. Ai fa kupe o maka malo le ia trips. So in other words sa own ka malo mon sa mo. Na koe manga o melan malo. Na koe ave ka malo mon sa mo malo. O ngo vai le malo. E ke le value mon sa mo. I think ia from a business point of view. Le leinga ka ngo file malo e fa akuma o kile mon samo ai ka mafai a vakungi sponsors a vai ngila le keisa le yung na pia ngi sila le ka ufao uma mai investors mai Amerika mai sia ku Adidas kele o ngoye ngole o le chesi ngi sila e ka ifia se lau milionga la fa pi le ngole o le organization nga ngole chesi ngi sila ongo lai commercialize le yung na pia ngi sila e au mai ku pe kong tau warkanga ka e involve le board le avangi yung na pia ngi sila not really involved pa ye langa influence ko le board le yung na pia ngi sila nga ole ming ska o sports e kula fafo angalanga onga yang ke ba me ka longa ele involve ngi politicians ava pe vo ila ava ngi al kamingi yo le previous governor general ngi sila e ko le board le yung na pia e mo ia la le fekalangoa i solo ia kanga ka va pe kaunga ye se sui Pacifica, which I agree with it. But ole structure nga ole mafai ye nga kalosanga ku investors company ke kelengi le kalosanga me ya Blacks. We want to buy a shares ole au. E avaku ku pe ko ke running ai le au. Ai mafai nga avaku le mako local polingoa e ku le chesi. So in other words, kami uma travel ile All Blacks ko kilo ka kala fa kaua le follow company. It's because it's a product. E ava pela vai kaminge yo lewa fa mo fo inga ia lo ma fa na usa mo ile la kapi ma wa fo ise lengi ma ka si fo la ko ai ngal kamila malos. Elo linga nga ko si ele ing la pi sa mo. Ia ngai ka maki ngai ka wa vele ngole au. I hope ise vai kaimi e privatize sele mon samo. Ele ma fai foi lang va per mon samo. We privatize o le mo existe samo. Ai le ma fai nga ia ele malo. Because of kula fongo, when we talk about laws, ia set up by PacificEzy ma kampangi. It all made my le malo el parmengi. Ole la uia la vai foi le se kulanga ma fai nga fa kuma o ki pe ngau le au. Pe polofiki. It's private. Ele se me malo. E ma fai foi langa kalosanga malo fa ka ingala pe vai le engi sila. Ngau le engi sila o inga apa le engi sila. Nga apa le engi sila le malo engi sila. E au mai se swang. Kaminge 51% o shares e lengi sila. Taxpayers. O saula le mingi skau kupea le al malo engi sila run le engi sila. No. Live. Pa o aile pare mia le kaminge. He was a previous CEO yes, CEO le engi sila. Is he still involved le engi sila? No, but yanga shares. La ye kongo le engi sila o le pale o nga ye package le kai minga fainga luenga le engi sila. How are those shares treated? Avoid the conflict of interest. It's all under trust. Our trust for ilanga ile o ninga ngai. He might be a trustee, but or beneficiaries. Who knows? Ole wingo lo tala. Mana ye tele. Sa o sa ilia tu sa mo le so lua. O mauaile o se whamtalanga. O lai private le manu sa mo. Ele o yai se ele o yai se pelal mele te tau sau noa ai o se matua malo si anga o le malo.
i le running on man Samoa se Talofa o le tu maoti ai ona o le mai le tupu mai o le mai sa tupu mai i le whainga malo ko tuana yatu whoever sai le board le nā teimi mua a o le i se ai tu i la epa to alu ai me se sao whoever were there before o ke loa kasi ngā ka le la laughing po o soifua mai pea kasi ngā awari i wha pomu lea ua pā ingai le pomu lea ua makua whiua e koe kau kai mai kingi pomu. Wafo i leanga o lātou umana na nau e avatu to ina i tutonu. Na avatu la i tutonu malo lātou manatu. Kupe. Inga ia a kau ngau ma kau le mawhaia se mea. Ia e tā pātu ria le te tā. Which is, pe ko kongu kui la e pai le poat, pe i fafo mai au pārmia. Ele ia se nga e ku mauar pule au ko ingai kupe ta ku fa fingo fiera me tau e o ia ava ko ele yes male no ai pe se fainga fo ile le fa afia le leiva le sa fa yer nga kai mikulo pe fa se e fo ko inga ka nga ava ko fa sa fa i fo me va tu fa ta ma me ala le ofi si esi for you my for ile o leng fai wa leng o ka mo ku le sa wa for mi ska fa pe la ko ta ke fo nga more commercializing ala le le ka le ale pa ia ale ausia ia ta ke ti fin ka fo mo ku ia wala ngolo po mongi o ia fi tato boy mesa sao o ia fi sponsor inga se a welengi malo no ele fa pe o fa tu nei a me o refer le o ia fi sponsor inga ngi au e maua e le ingi e matuana le atu ka i se lau mo nga kupu isi au te tele a o e tua ma me fa pena pe ana ta fai atu wa kona so ia sa e se le ma ngai ma le look forward ka lunga close a fo ile ia pa tatia ia la le performance and man sa mo ia walanga o i tau te mo mi ai le kanga ka ye yonga ko mai o mai e su e mai kopi a o sala uka konga ya mele le tu le mai o le o mtu fa le tonu o le performance e lungal malai that should be so separate yes mai le administrations there you go mai le va pe fo i o le a buying fo le managing o ke le au ia kekele e le va pe fo o le a ave i fo le performance i fo le operations o le organizations ma me o le a ka mi ai le performance every team so se kalonga ia ka ko foi ka alo foi ka alonga ka alo ka ko you never go and play for the purpose of losing a game everyone is olayo ka alo ia malo ele va pela guarantee le malo pe afa pe foi olai sauli si au e manga o malo pa i ko kongo le administrations o meange e saka le board pe afa pe o ingi losses afa pe o ingi losses wala ingi kupe ole ale nga ole ya yo nga ka mai ya ka mai kongo organizations ale le mafainga la ko sustaining ia cash flows le mafainga la ko o mainga ngi sponsors and o ko inga administrations foi fa pe e kelenga na alu fia sponsors I think ole ke le yo le potential le man Samoa as a brand pe anga va pe open mind Samoa pai tio pe o tio ole ale blacks ma ko u ye fa fo where's Adidas come from ele se Adidas ang New ole Adidas kusol mele ya vai mele Adidas wa ka wo ngisi organizations e fight tios malo blacks o ka ngofile Adidas ko ulunga le amount o lako sponsorship ka se lau 4 million mai o inga foi le alenga ke le le value lo blacks ele there's some information I think was sometime this year was all blacks is so all aulia Manchester United in terms of the value you're talking about billions and billions of dollars ele ke yo mai investments companies America e ka mafai ka follow blacks langa le manga ola ko e drive ai ko ila ko products mla ko services e fa pena fila me mo ele e mafai ngo on mon samo pe ale le managing on mela e fa ila kala o ila ko ye lunga le board o le ale salary le ko ngila ko because anyone who are sitting in a board of any organizations normally pe fa lima 5 meetings e ko kongi o per meetings eleva pe ko kongi o for the whole year le engi meetings
Ale la sau meeting se le sau. And e daily le kongi. Ava pe whaingi le fongo ia e easy board ngoka iai pe lima se lau ka ala lima se fulu le aso. I mengi o fongo pe uma expenses o le travel ma accommodations. But ava pe alo le perform le organizations o kulanga ngi mo mua va iai CEO why we have a financial issues. The board, what happened? O ya ula interesting for pole ale constitutions ale aula like Samoa la kapi pole la kapi Samoa. From a organization point of view, ole ale le kaimi ka kawai nga vote e sek lo le board pe afa pe ole perform le because ale perform le au ngol malai. Le ko kilo ngo manga wa sek le coach. Ale le perform le organization financially. Ai ngofo. Ale ngofo le board. Afa mai la au fa tu nga ku pe fa ka usala. On Mario mele wa na ka ko wa ngele ka wa so ye pe apa ngale au ku ikam pe ku ikam ma ku coach me umala ai mo kwa le mo si pa le board o le ka ko lo ko sa ngela ka ko le o le fa ngale ale bo rugby o le fa ngale RP o le fa ngale sifa o le fa ngale malo o le fa ngale komiki fo le fai o le fa ngale ka maka alo fa ngale coach a kan kale o kiel mi ako Ia langa o jailo foi a uia e board le ko inga ko coach. Langa o una te lo me fa tu ta. E le tanga ta fa tu ina fa mtala e te ul tala le ni. Fa alua na fa le tonu mai le au wa Samoa. Au yaisi ya fa malulu la tanga ta uia al swafa si uso la pile te lo na te ina la tala le. Tama foi le fa ia Warren. Le sa le Rocha. Fa mai la le tala tanga te la wo tanga te le na ta alo ma leuso. Ai la uma mai ta longa ia na matua na le manuia ai ia Samoa. Wale mau fu fa ngo skip pos kamo o Rocha. Tu lole. Mai le fa la ko ko ringa le fiafi. Au te ile solo mai le brother ko ingos tu. Yeah. Se solo mai ale prado so i favor ka malo vala au mele pa. O se sir kambanga lesa. Mai mo e tuloa alo tulo. Ya lo kusile. Ya lo le kausile lo ai ngam mai. Yo. Officially tang mo ile lo. Mai mongi alo kala set. Lo mai la wodi ia makku ka fo ilo e uso. Iyo. To o ai nal tusi ya arula ye vai pola se me kausile lo ai ngam o to mo mai ya no masa wa le so ni malanga mai nei ma ele accepting ngar ko inga se me o se lo winga la le tatiela na me ale la to override atoa le ngar wenga coach ya la ngar le nga fa ko ka le skala e mala ma uma ya la urien ka alo pe ko wasa fa fo le meta o le prime minister team or development. Sa fai. Lela mala uma ya le udi e kami soro fo i ma le mala uma mele. E ile ya ko vai le. Sa ile fa PacificEzy. Ava pea o le manga o mia kupe e akia ele au. It means the team is a business. Yes. Ele vai la fa PacificEzy. Ava pea ngi o le manga o Samoa ka maki o ka aloma force them to sign contracts. I mean, ne ka kau ka maki nga demand pia ko contracts mai man Samoa. On top of o kung kalaki ka alongi mo overseas. Ongol kulanga foi le ka kau nga applicate le board ma le management ale au. Su e mai la kupe kong ia. Yeah. O ko kiuke nga kau nga su e mai kupe ia ko kong ia because if I ngo fie la ele perform. De la fa lo va ko kusile o ele perform. Kulio. O conditions foi langa ko ko i lunga kon kala ke la kapia. E pay for ko maki ingi. O mal loka usanga ele iso performance. So find another club. Ia ma fai foi la ia le nga push ma kule ia lo ma fa na o le tunu o ka alo le. Perform. O le o kongi o ko. Ngai lo ngi me o le malanga ai fiele ala ngi la mo. Allowance is not ele o taila ko va pe ia e fiele la ngi fiele la ngi ka o yengi agreements fa pe o
E mau te loe fia ke le whai mea ngā o le leo ngi konga lake ka mai kia whai wa a fia kuri a kuri. Te lo le ai kia kongu le lei tua o mene. Aua ne i ngō kia ngai ka mai ki konga lake. Aua ngā wika a kuri ro. Awa i fo ila se ka mai ki oro a inga o ke mga mongo ko kongu melea. Vatu tonu. Iyo. Po hai oi lunga ko le board. Ame no ka kira ngepe ale sa o ko le board me umala we fai. Oi lunga ko le board. E kawanga i se chair. Awa peo wai e fili mai i le board, i le chair. Ia o ia la chair. Ia. Kule Ole longo winga la de wo lo mele nungo de chair. Ole light. Le wai e ma dia le so no nga aman fui. O la ufo ile na tala le fai so o la vai au porukala. Ale ai se si e ma fai nga fai se fai unga. Ole waka ko lor fo. Ora fo. Ole o ese ora uri ia. Oi da uri. Chairman, sui o poa tia porkiki kanga langa ia te au. La lau fa ia i fua manga inisi kanga ka ia le porkiki. E ia kanga ka le lai le poa. Na lai ungi la kapi, e lengi porkiki. Ai mana tua, e le eingi o la ko leo e pawa inga. E kasi ar kala kamai. Ole winga la leo te fai atoi pe ona vesili manu fui e. O ia vese angi ka. Whaingo fia ia, me whainga le ngā vela o kala. O le al constitution la ia. Wai e vai ngi pōri ngi. Peila o le pōra le te whatuora. It's the same principle, same concept. Nganga le ia o se trust o le malo i ka ngakangi. Pa ailo constitution, sack le pōra. A pa pea fo ila o lai attach le manu Samoa i lalo le makanga luenga o sports. E mawhai o ngā iese vaenga e o mai lili mo mingska o sports. Po o le lei nga wha o ngā kupe, because o i asia ki ele accountability ma le transparency. A wa pe o le koki whai mai kupe a waku e whai ele au. You are accountable to the taxpayers, because o kupe e koki manga o mai e, o kupe o le manager malo, and the government, they were appointed by taxpayers through elections. And o le aluanga e aluai. A wa pe ala wa pe mai ele mwhainko ka o fia. Well, guess what? Le ala wha o ngā le pau al malo, e hold mai passports al man Samoa onge ioi whaf. Wow. And that's where legal stuff comes in. Man ko foi le tua a le avangi. A le All Blacks lenga fosi e o Afrika. Because okay loinga le lei al famasingo o maliu ngis famasingo o loia. O maliu ngel famasingo o ngi sila sa ngalu avele ka finga le court. E mai se injunction, mai se ka finga fal kula fongo. Awangi yo. Ele yo la se All Blacks. E nga ia la oli inga ka ngofi a nga oa. Ai lo ko ka ua ile ngongi sila. Onga ole against to kangaka. Ele fa longa langu o Afrika. That is where international law and that is where the government, because of facility. Man Samoa, o ai passport here ko ke travel, someone will say passport ni si. Me ko kingon malo. Me ko kingon malo. And this is where the Prime Minister marka pingika. E mafainga kusi sa ole IRP. Cancel. E mafainga ele poria male chair mafainga kusinga ye ole IRP. Pa e mafainga overrule ele palemia. Because ole palemia le kai ole hungu. O inga fo ila la fa pe le chair. Se sa o palemia. O le fo ke mala mai menga ke fai. Pa o ai kongu ale managing a seka ma resources ma properties ala kung o le palemia malang fainga malo. Ele se sa ora pa ka fa pe o si awala fainga fie la e sa ka le port ngi. O le fosi se audit ale fainga ale yungi. E su e po corrupt. Po e se fa ngako. O nga warrant ola e le or kuli. Ia ar whainga ai le sau nole. E ma whainga whai au kau wharong nung whuli o ki kala i e so o kanga ngai CEO. Wa, e pa yang fa si. Wa, o leke o mera ke kau ki kuri e. Le o le fa Me so o kanga o le fa pe po le lenga ko fir ko mikile. Na ke sia kia mea umala. O ko mikila nga ka ngoi sira ko okika. Te ilo lau tala whaafengo fie. E mai maufua le teimi. La tala lea Samoa. E mai maufua le teimi. E le ai masesi e se loko nga ke ave se kulepa. I'm telling you that. E sa oile kala ka over my dead body. Le ai o nge ya ko miki hoku su nga mea. Se mo mio ka mai. Yeah, I'm telling you that.
Ai, masisi E o se. ki ali tia. Ale kwa kiro ka pe nga ka pe le tia ia komikia. Pe ka pe ngo loi vo ia suka. Pe po walang mo. e walang au wheelchair me la me fai. Ale o fa ia. Ale o fa ia. Ele mai mau fu ale taimi. La na ta fa ia tu tala nei. Al me ala no fia antai wingo to ina le. Nga makua I sau le angar ka ngaka. E kuli ma fa malolo pari pango mo la o le chairman. Yeah. Na matua I tu vai lua fa malolo ngo pari pango mo la. Yeah. Makua I ku vai lua le makua ke e ko eva kungo skamo pari I John tai malelangi. Ala leo makua u kier mong samo ai musu wis. Kamaro e mai au ko. Ia ole esa mau ke le nga ki fo e kumo ol fa lo le sunga ya kula pa e malanga ole swafa e pilong si ile a inga lau kele the person uma kunga ia ya kula mai fo si e pa ele fa pe ole a kauleanga uma ia le kuma lo le pa vang foi pa ia ma Le le ya le tu malo ya. Le se me fa e sa ti ai. Ma kal ko mo ma ko kal ko me kau ya ka la ganga. I don't Lai ranga ma fongo fai aku. O a uma nei mau mea e tau fai atu. Ia la ukango a ue fa fo ilunga la walang o le tau tita no mita upload. A fai e le ima fai e fa masingonga nga ave ye se fa salanga. La ka ko moi mesa. who else A fai e le ma fai e o I fa masingo ele ma fai nga la ko uar ka man lo se fa pui pe ko u ye se me le vai au se fili fo ile le vai po o le a se mea po ngai ku la io I la no a fai ele ma fai ele fa masingo nga e de me fai jes. no one can si le ka ko vai ia fa penga no one can nga o le nga ka man lo le nga io yeah, I'm telling you that whether we like it or not. Wa foi langa fa ko e saungi fa masingo so me ya nga ka penga fa masingo nga fai. Ai ho fu ka ko de si va nga fai ngi mali nga mangi harmony agreement. Iyo. Bo to I lo fa ia le nga le fa ku la kala. O ai se ko fa pe o ma vala au mai ko ya ka ya sala ai. Oi se ko ai nga. Oi se ko. A de madi lilia e di apo ma madi lilia a de au su ma ina ko ma komiki manga me madi lili so. Fa to ila te tal e ai la ku ro mar ka mai kiki fai fa ko anga le o ka vika e po o reu. ma ve foi nga po do ka Ala ka fa ta la fo. mai ki fai se vai koskoso E fa ta la fo nga man fui ma e la tara le fa yet. No one who else. Saka kaunga ave fa maungia le contempt of court. Fa maungia le contempt of parliament. Ai sa unga de mea. Ere upa. Ere upar ko I. Ai talitonu mai la tala le te talitonu no sunga le liloia. Le anga nga fa aku tu la epa le lafo. Ai le yo esel fa nga maroko ai. A ko e fo I mai fa nga paroka. Su e le fo ma lo fia me o la auli ma olo. O la fasiti. Anga ka ungu ure ko e fo I mai. Anga le fa lava le tua. Ai ka ungu wa fo fu ngar ka. E ko fura va nga le fa pui. Ona so finga. ke le yo le vango ke le like there's a big chance so long winga mengala o Yeah. wala winga e luame yai ale fai su enga prove guilty kuli mal palmenge o ava peol va engor kula fongola yai wa wala ko kama fai e fa ol malo ava peol fa pui no winga fa pui Well, the treason lenga ka foi ya kulepa. yeah Yes. Which is probably worse than contempt of court. worse Yes. worse le treason Yeah. or fa salanga le treason la yai for life Yeah. Wow. e foi lava engor le treason So
e mama aku le mele wa ku ye le fam singonga I lo le me fongu e o ye ba ngari pe an ka ngu ka ku wa ka ukia le la la na le na fa tula utal o le ala ko ngunga le nga fa kula ukala ile power ka malo Ai e ala konge. Ai kula I mai whaingi se whaia swinga. On mea, ia uia, I have strong hope and faith. The best days for Samoa are ahead. ya ya o ka kon fa on menga wa bele le ye me ku kupu me mo maru se fenga malo Yeah. longo lua wa se fenga fa vai mo le lumanga so ele nga le ki o ku le pem ka o pule il fa fe un ngome inga ia kupu foi me fo ia wa sa ngi ka ko malo a ko le o se mele le a ko le se mele fa il ba inga la kele mo ba ia ku fa a se mele le mo sa mo lumanga wala la kele me ia wa fau kula fongo ia fai mo fa vai ia fai ka rele ko inga le e pa wana meu te tiro ia uia Sauni ma Leiataua wa mana ia fina ngalo Leiataua e pa wana meu te tiro ia uia o le mana ia fa umi o le mele na te faia wali ali uma ia ma mele fe ka winga ia faia nga Esa. wa come to light mai mea le sa o sa sa le fa manga o kala len ka fai ele nga ka ngale le o me malo ai wali ele fo ilunga molonga le anga manga me langa fai ia pelanta tu fa tu pili tolu ia na tasi le na vainga maka ukia fo ile fainga ile ia le la o to fa aru nei fa tara noanga mana me umala ia o se sila tu la o la live mai me umala kelo kanga kai le fia ile I mana Maule ia o fo ia lai o lo fatal no pili ia malai before the parliament. I hope the message ia ila to o lo la fai paloka. Ia awangi ka fa pe o le pa kilo ke long inga because o le pa kilo nga long inga mama dad. O le pa ki fo ile nga ola man ma ko aingo ia. nice I think afa pengi ka ki ko ola kiki ai ko. Mom and dad's wishes is faungale ka mai nga mai le ali. Ele ka mai nga mai mama dad. Ba ai issues e ngo afia ai ia fa nau. Ai masa kula fongo because ka ke mo musu fu e kala ngo le malo si anga fa pale menge fa kula fongo. In any democratic country that's very powerful. Le ka ke vai ngi New e ai si o fa kula fongo ngi New Zealand. Mako ile ke And that is the outcome of democracy. Ua kako filfilia ka ngaka o nga wakako le fia nga malo sa I mua. Le lau kako filfilia ka ngaka kusa nga le whaakumu le box. O loala nga saule nga paloka le la songi. It's not about fast, it's not about HRPP. O ai komu wala aka ngoi fi ngau winga ia issues le la a fia il oe o lo a inga malau whangau. And the next generations to come. Se fesa o kala le ko ingale modern. I think New Zealand never forgive modern. Ongolonga ave senga o le superannuation. Because e kele anga fai comparison even for national. Ele fa fika uli le ngika ma ai ngau New Zealand. Anga le ave senga modern le superannuation ang New Zealand. Se mamangu e pe New Zealand Australia because of funding e. Le kele nga invest I polokeki. Lea kia ele ku e va pengala la uia va ai ele va pe ko ke va ir kangaka on va pe wal le va male e pau wal kangaka I lo inga la e kisi ka mi lo ai lo e fela e kisi nga oe male ali pe ke ro ku pe sa vali ko le sa va fai mai fast HRPP po ai mai ngi sila ia po ele sa fai mai. You have to vote on your conscience. Respect is nothing when it comes to I ka ngaka ia la whaia kula fongo. I le koe whaaloalo ia oe pia on kumela kou le il power. So e maalia la ke au ia le sai fo la kongo ule ia kai mingi mau ki whawhakai fo loko I whakalangoa kula fongo ia nga whai le loa filosoful. Because o kula fongo ngi I la uia wa ai nga makua I maa lepe si ainga.
onga o suafa o ainga wa ole ko esu e a o feo yele ko fa ko kongo ainga ko kongo o ngu mafio anga ai ma fo ngi fo ila ele fama singonga ole makai mai le sia fio anga le la fa ya fa unga ko ai and I always have a belief o ile nga fa la kala le si vai kai Samoa have some tools lai su ele la lang when it comes to resolving conflicts onga o ka ko finga ngale ai fe fa so ai a le ke le nga a mai nga va ko ngi and o I kongo ma fai fo inga ka ko ma fai e offer ka ko so soangi from leadership point of view ya ko u ye fe ngai we can become a mediator we have values and culture where we can sit in between nga ka ye fe ngai and mediate Mana ia vanga wa sau noa ia wa man tu o lo sili le te sili to ile sunga le lilo ia. O le aso tari tonu ngai le e sei na mai no le malo si anga lea o le fa masinonga ma walunga Supreme Court. Wa ave ese mai ai tato fa masinonga fa no masuafa ai le si swinga na na o ia tu ile pa ia kau mo kusa fa masingo le pleskengo fa masingo fa ngoma masuafa. Male fa masinong maulunga awang ye se me fa no winga ka umainga no ina tu tilo tato to inga me fo ile lo le to ifta fa tolu eta fa pe atu se si tu ko sai le to me fa ina to wa me le sai fa ngoma suwa fa fa re ko ngoma ile mali inga me fa nga ka ko apili lau ile fa masinong maulunga e se lo ola so ya ma so fina ngalo le to na taule sunga nga sa le na sit ka nga me se finga lo wala nga ape ai ba ku ka no ba ku ro ku ia pesking fo le fo so pe la ka aba fa lo lunga le il fa psingo siti man tu o le una la na fa tau tonga na ia fai wailan sau noanga ele ave se a longa fa alo le a e ui ala o sui mai le tau tonga le tu la fono a ole aso fina ngale o se me sa o nga me nga sui e o ai fai onga lo ia ile law school palalangi they were reeling like ngalangonga foi lako le fragmented ole apolkiki Samoa onga o swinga le o le mafuanga ngi o le Westminster system e pei ngoka PacificEzy ele o se system ma Samoa anga au vaku e fa ngai Samoa mangkua ka kwa ingi e kama ainga e kumua e kukusa e fainga ka la nga su e se fakulanga nga e mafai ai onga va ai mai lunga e kukusa maka ka kula fong judiciary ava pengi o le head o le judiciary o le CJ o le chief justice o fea le belongs ai le fa masingonga fangoma swaf e lalo le fa man malunga le judiciary ai a lua head o judiciary ia long wingo mo me fanga le pule o ngei ai pule o kaeo ele le ale maua ya se a fel fanginga o le ala le finga ngalo o le malo mai la ko fo sa fa yangi kula fongo ai fa pe ku tutis le ala le mele fa pe ngar ka penga o le ala le mele fa pe ngar le parmengi pule le parmi ngei ai pule fon fe kala kaeo e ia ke e ka ke fango ngo ai fo onga o le apili mai lalo le famasingonga fangoma sua fa avenga inunga le Supreme Court pe a fa apea ye se va en le Constitution ua afia le fai unga sa fai lalo le land and title a score o le winga voile o la kala mai e always aya afia ia le aya po le sa o konga ngaka I lalo le fa vai pe ava pe fai unga le famasingonga fangoma sua fa o le la fa ke ese o le wa agree la fa ke ese ya ai mai o ngol pule fa sa mangko la le constitution so le pui ai ya ka ngaka I lalo ko la fongo le perimeters le set the constitutions o le pui ai ya ka ngaka ai ava pengela e vaku wale mafainga ko ave ngol Supreme Court o ai ka ringa al constitution o le afo ile le ngol constitutions pe afa pe o le fai mai le mafainga ko ave se apili ilunga le Supreme Court pe fa penga afia lau aya I lalo ai ava pengela ko apili place kengeng fa ia fa unga
Kusa le ngala kuwa ko kusi malisi lau pepa au fa unga kas. It doesn't make sense. From a legal point of view, it doesn't make sense. Lo no wingo lo tali tonunga lam to se singi antoa I manisio ilan to le tula. Kwa se le ko inga kula fo. Se avai fo ingi New Zealand yele ele Waitangi Tribunal in New Zealand. Se fa unga fa le Waitangi Tribunal. E apili sa o inga le high court. Mai le fa pe fo e alu le district court. E alu sa o le Waitangi Tribunal e apili sa o inga le high court. A le malilia inga alu inga le court of appeal. Le malilia e o fa unga sa o the last one is the Supreme Court. No winga lao ila le na tau mantua le numi le ole mele. Le na tu la mai la le va o fenga ma. Yeah. Ma le va tu lo le pa I o fio anga. Man tu la le wa tu nela ele fa msinongo fa no ma swafa. Ma lo mai fenga. Pe atu se si tu. La sa o fa mai sa o fenga. O mai lo ma fenga ia. Fossile ave e senga le ava. O ilo me foi le na mai fa o nga lima o fa leanga me ko kingo. A palo ma le ava ai. O leo ia me ka o assault. Violence. Ma me fa penga. A pili lo lunga fa msingonga ma walunga. Le la sa wa ilo le tala le o na fa msingonga ma walunga. Ka ofi meanga. Ai va ilo ma fina ngalo I. Fa mai le fai pule ia a tuloa sanga nga lua fenga ma lie ia maulolo wa HRPP. Ele se fe o se o e fa msingonga ngai lunga. O le sa o mako ma fu mai o ngor kula fu le. No winga langa su ye kura e pa male lilo yo mga ko ku puse me fa pe. I think o issues nge ya no ve mafio anga o le vanga I lo le issues fa pe. O le swingo because nga mafainga sui kula fongo ia o famasingongo fongo maswafa. O nga o mafainga sui constitution. O nga directions nga o mai le constitutions. Ai nga mafai fo inga sui le constitutions. Ia, wa ave ese fo ia wala mafainga sui constitutions pe yo le mele referendum. Au va pe mai. La vai la ko kongo palmenge e lo ke sui constitutions. Manko fo yo le menge fa vai. It's for the people. It's not for the parliament. Some legal scholars will say, well, it's for the parliament. Well, avai lea wording o avai, it's for the people. E o avai Amerika. E le mafai el plesking Amerika nga sangi se executive order. Ma ave ese ele vaenga le le right o nga Amerika ele fa openga ingo ila ko. Wa fi plesking Amerika ko mafai sui. Nga o kanga ave la ko kalosanga le Supreme Court. Kongi fa for Supreme Court. Langa ole, it's your fundamental right. E va penga fila constitutions. Issue la le yo o mafio anga. E ma lia yo nga sui le constitution na Samoa ka ngofi ku uva mai ole paro constitutions le ka ko fa ke siamo. E yaile ka fa ka nga maka pe uma le fa o ka sanga ka lua. Le sa fa ila o kala. Ile va ai fa loia. E ke kangolo ku me nga kong o constitutions. Ila uia vai. Ole kuspa ia. Becomes part of our kulafonga. E le va penga nga ku kongi o for the sake of if amali e kangaka. Ai le mafainga e kanga e apalai. Avai nge la issues nge ya fio angangi. We're talking about pia se lau kausanga o sero nge kangaka I. O malili enga. E le fasa mo e mafainga kako fa pea. These are covenants. Covenants nga fai e kua wa kua ngai. E le mawhai e sisi nga koe kakala. Lea la whai meile constitutions o le pāro le kako whaavae o le whakerisiamo po le kuspa ia. E mawhai nga whaonga. And that is where e mawhai inga lui e ave le karosanga le Supreme Court. O lea kongu ale positions o le kuspa ia le kongu le constitutions. Because o lea ue kongu le constitutions. E le whaapea langa nga o mai o le whaapea o le akua le whaavae e Samoa. Ai leo mafainga ka ko ka ngofi sa ili le ia fo fa fika ulingi I vai ngor kuspa ia ka ko kala ngolola I tenga nga apela mo maloka o mafai se cinco ka kala le mingi like deeply o ko inga ka kala ko yo ko manga vai ponga I vio ka nga ko mele ko fa sa in other words we cannot ava pe fo nga ave fa gift fa me alofa kula fongo ko me alofa
E ave loa le mawhainga ka ngoi tai is conditions. I kulanga la ngi whangua. And that is where o kako kula whango e ma ale kele. Mai o ke lo foi me whainga e kele nga pēkau whai keke ai fo ingai lo ia Samoa. E le whaakanuanga o issues ngai whangua masuafa. O ngai ia a kako mawhau le upu whangua. O le palapala. O le koko. O upu mangai mawhainga whamakala i le whangua. O longa winga masa ai le koko. Longa winga o ingai kau ke e koe ku uele le kingo o kangaka pe a oki. O le deep nga o le vaenga o constitutions leanga loke e le whainga maa loka luai. Mai ia ke au, I think, o le mea whaika kaunga vai le malo. O le a kongo o le constitutions manga o i Samoa. Ele o le kaiminge i ka kaunga ko e whaakalangoa ai ni amendments o le constitution na Samoa. Ua lava le ongo se fulu mong kupu kau sangarenka ko mai e. Pa ua ave ifo i whainga malo ka luai. Ma le lako fo i mangaku wha piko po le ngau i a whaimeanga manga oi. Ma mea ua leo ka kuwa i mele kupu Samoa. I a fio anga fo iloa a fiai. Ele ongi mea ia nga dream mai la ko sa ingia constitution. O inga ua a mai la ko ua uma. They didn't even dream like this. O le results leo kula fongo Samoa. Ma lo fa tai lo fidangalo. Ma na ia tele vaenga. O la so fidangalo le a taua ise fato fala inga li to ina tu le pamala na fainga malo. A tisi so vainga lo tele. O la so silfia. O la se mafuanga ngai manga o swinga i mea. O is na iso na fa mo ngai sisili atu tua to nei mea. Wow, le ka ke lo mala vai ai. A me se kulanga i pa wonga masainga me fa penge i le fo i pisa le se sachi. O me konga le nga pisa le se sachi o kula fo inga vai. Wiche le o kupu. A kongo mele o fai wa ala wai mo le lumanga. E ka wo fo ke al mele nga sa ngo e sa ngi wala nga. O le ka ki kiloi i fenga inga i sa fai nga mua. E le inkuskusinga le ingi me sengi. O le upo e sa ngo e le makua. Pe fo ka mi o le kuspai. Fenga nga pe amo maloka pe penga. E ka maua nga fenga nga le fenga sui. A ka mi nge le wo fai wo sengi me pe le fo finga wo sengi me. A le fo finga ka kai fenga nga fai ko inga ya sui. O le whainga whaura le o e nge lea e ki sa ngoi mbele ngai koinga. Wai o kaumama me kunga wala ngal menga lenga ma kua fight lama le se sai chi e se kula fongo le RTRA 2008. Le fa mai banga e pisa le angi fongo sengi le so ko e le angi me o foi le angi me o kupu ale lama pisa le se sai chi mao ilale. A fa ora kula fongo. Ora wo ele ora wo fa punga e ala wo mo lumonga. O ngela nga kupu nga ko mesi nga kupulanga. En fa nga kula fongo nga e fa ka wo fongo. En fa nga lisi fongo. En fa umba me ia e fa ka mingi. Ya a fisi di foi la. E se ala va wala inga loke fua ia wo fa kula fongo le o le ati 2008 le loi fa malvado por kula fongo le loi fa los fu. Pa fa la le. E ele mafuanga wala inga fa. A foi le na pe tula tala po o le ase mafua anga. E o te mantore se so noanga. A ye se kula fongo o le lei. Why change? Na me alinga lo ke fu. If it's not broken, why fix it? If it's not broken, why fix it? Ia fa mai lo ko inga lo ke so la mangulima. Fato wa kalanga ko inga ba sa mo se nga nga so uma. Lo ke so la mangulima nga me. Matoi. Ma to foi o le telo nei me. A si se foi la le swinga foi el to ina o tu la funu foi e wa ko e foi la ko o palmengi. Le foi inga kope foi le swinga ilana pa il kai miolo na pa inga. Le swinga foi le e ko foi la paro kara ki pe fa pe e te e se mai male paki. A la ta auto mai le fa vai le a fa inga yo ya ka ka wor ka ka ke fidi ai. O le si mea mali e ale no te foi etu. Pe wa kangor ko inga fa papu pungi fa kula fongo e yo o mea ele au ele puler pro kiki. Wala ngana no foi etu. O le ngofoa o le kangaka le ko kongol palmingi. Ele iwa kua elonga a inga. Yes. Ele i apalai kusi apalai. Nga mo moli aku ele kumalo.
Ale ngofor ko inga malipo tangata nei pen tangata whainga ruenga. Ole esa ole ya lau son onga siata wa pe fo ile songa ya Leiataua. E manga ia i ole approach ale lamo sa. E ke o loa ile kofi whaifi au. A whapenga e makai. Koe pa fo ile mea singa ko ainga ku ule ainga. Ale la yalu ke au aunga. O oe o Sauni, for example. Wow. Mangkua ele mwhainga elma avelo makai e ke whaifi au. Ya ke a ula. This is where we have to have tough conversations where we see o fia konga sa fa ir constitution. O ngai whaila ukala. O suafa makai ngei o kamali I makula fale ila koulo kongo palemenge. Leke lenga la a fia I fuole ma ave le fu. O suafa makai mai afio anga ngu mai la ko o laua ave fa mo nga ai. Ale mai kongi ya loko ale so nga faile suafa makai o le ainga. O nga afia I fuole o la ngonga ila ko o la e ngau ila ko ai. Ai ama fo faungi la approach la mosa. O lo e sa ke au nga le ali. Fa fo I le mea singa ko ainga. Ai sa le le a e a fa pe fo I wa uma e ke le ko fia fai au. In parliament wa uma o ele ko manga o ele ko kuma. Alu le ko carry lo suafa makai. O ngol ngeila mafuanga. Ai vai ngeila le fai pule le ala kule le afio anga le kas. Ai le mafainga maua le si suafa makai mai afio anga I fifidia mai lako. Se ilonga fongo le kumalo. Pako ala ngonga o le kumalo le leo le fai pule. Ai o le manga ia pea vai e ke alaku ko kongo so se fongo le ngu, so se ngu o lo kumalo. E fa alupe oi. O oe o le fai kula fongo. Fio mai ala o fionga le fai pule. Kofio le kumalo lo kalala ile kaimi le ke active ai. E ke le alu aku lava pe kausa ili aku so pou. E ke ngofo I kongo le fongo ale angu ule ke representing a menga. O ngai ke le makai ai o. Ai o inga fo ila ko ke va ai se kulanga va pea o represent umakangaka. E vai kangaka ia o e mawhaalupe va pea o le kofi le kumalo. Ai a va pea nge vai o le makai o le ainga lau ke le fia ia o e onga o le amale. In a way o le ave se fo ila ia le mamalu o le ngamakai. Onga o le kofi le kaua vea. Ile kulanga we have to read between the lines. Ile kulanga ngā lainga sui kula fongo. Ai vai ngei ia lo ke fai kau al kula fongo le lua fe los fulu. Ile ko finga o makai sao. Ai vai ngei ko finga o makai sao o fa kula fongo inga mai. I o I munungu. Mea singa a inga. E pau ale ia ele pakingo ai mea singa nge a inga. O ele o ngei a inga. Ai leo vai mai munungu. O ko finga le ko fia ko sao. In a way, ngau va ai mo va pea. They want the sao. Nga ke whaia whai unga. Because ava ai le kofi o makai ia o whangua maswafa. Ia whaingo fie nga whai akure malo. O ea ke whaia whai unga o le ainga. Vai whangua ngai ma whainga lisi mai e aki nga e le ainga. And we are going to support malangolango oe. Ai ngisi e le mga oe lau lewa i kula whango. E umakula le sao lea. La koe kula I mai sisi e avea le suafa sao leo le ainga. Whainkanga kala mea lawa saingi ni lisi. And that's how business starts intruding our personal lands or our customary lands. Pas pepa leo mako ua pensa ngoa ia le sunga le ia kau. O aso la sa kau kungupu. Agreement sa kau kungupu. Le ia mako fas pepa oi fori sao ko ainga. Ia va peo o pe sa olka ko ainga. Le masangia I pe ai mai. O le lisi lea a le mawhainga ko nga koe ko ngia mai ko pe wa wako. Le la mako mai e ave o kula fongo reprocess. Malo, whaftai. O lo ua manantua uile tu whaftai whiringa lole. So ngare le loia. Mata upolea o le tau tofi mai fua e whamisinonga I o le sao. E le ima se whe au e kasi e whamisinonga. Ai ma se la tofi au e tasi. O le ala fo ilale, ai ila le mafuanga. E mafua na tofi mai fo I le whamisinonga. O nai tau solo mua mai fo I le whelau toa I ma le mo se kasi. Ma le meo le whelau to le anga I o mene I o suli o ai. O momongia.
Au ia o te fia fai sa o le tana lea walanga fiu foi whaaro alo. E le malama i lava le mata upule nei. E le ka kaunga kofia mai fua se kula fongo, se sa oso ka ainga. Uma. Ai mafua nga fai, nga kango yere kula fongo. O lesi mea popole i kula fongo. Rakau ai misa makau. Lea fua o nga whika ngofi mai kula fongo. O se wha fi le munga. Ma le wha ngofo le lei. E a fua inga wawe a apa man. O le mo se kongo le ainga. Ai mana tō foi la. Ai se vae nga he wheliuli wa yere mele. Lea leina lo tari tonunga. E lo tari tonunga mau tutu. Sauni ma. Olo wale karikunga nga wa. E atonu ele au wai te ifu e se solo finingalo. O te le o toi tali tonu. E te tau na toi pule fa sao ni fanua. I kai mingi. Mo i hala upala. Fa kulo wa ni mau sao le ye yo ai. A ye lo tali tonunga. E te tau o na lu e pule fa suli. O suli e ya le pule iso se mea. E pule mai fo suli. I le filifilingo la kosa. Iyo, le anga o le mele kupur kai mingi. E ave lo le pawa i le sao. Te ko inga skaili la nga le o fiwa inga ka ko e ka o vesesto ina le o tui. Ona ua masani e ur pawa. Kasi alankala. O au malo tali tununga. Te le o toi tali tonu. E ka kau onga whaingi ngai mea ongi pure whaasa. Le anga e laku loa lea kiwi le sao le sifuru wafi. E ka kua lui mea kasa. E la tu loa wa langa i le si sao e le whaapea e mau mea uma sao e ima sao fiola. La tu loa ma le tangata mo mongor se lengi le sao. Maka iwi lo ma le sao e kangaka sao e kaungo mai e so. Ai ua whatawina. E antea wai. Wa uma le taimi e te tau waio na whaina mea o pule whaasao. Wa te tau o na alu uma le mele tasi o le pule whaasuli. Waka kausu inga nga. Waka kau le le. O nga waso ia lea ke mai kau e kasi ar ka kola ina swafa. O kaka fuelanga, o sao fuelanga le pule mea lai. Ero kaimingi, iwa kokele. To te sile fia manufui ma Sauni. E te sile fia ma fuanga na okei ei sao yasola. Leanga nga leingi kupi. Monia. Sao lera so monga. Te loa le temi na whaatau oi whanua. Na whaatau se whanga whao. Na whaatau ni sikaleki a palalangi a siamangi. O se e vai. Ai na whai mai le loto le lei. Ele i whape a mea milionga. Ia vai me whakawai ia whangua o ngai. O le fia ura wale la vai ngai ko inga ura lau surui. Mawaro kapa a Grace. Foha ilo ia ile tu a toa ina taifale. Alo binga la lea na whatura utala. Leanga o vai tau sa uti mausangi. Ele i to atele ni ngafa. Ele i kukupu maola a hainga. A ora kaimi la ngei. Ua whau masoloi. Kaura ia kia unga vese ngei mea o pule whasa. Mai tau wa o tātou wa ia. Pule whasuli. O mai uma suri ko kongu. Suri lea. A inga ka ko sa whai. Soar pule. Ia mariri mai. O le whaka uma o kongei. Sau i le kua lea ko ingo saungi. A mai fo le kua saungi. Lai loe saungi. Tulo wai whapenga mea. A vai le wakua whape mai saungi. Mariri mai. O ua i Amerika nga o siya ufanga uwhawhinga ia lele. Bantu fo i lea yo o whakai inga. E kausi e saongi ngei mea waku fo inga le vai oko e seru mai uru. Mea lea. La fo a siya kaira o e piko. A la fo mai nai lau pito o vai atu marilie mai. Fai fea umalai malua umala ufanga. Fai ngor mea. Leo ne fo tau te fatua se vai ngai fese o soangi wai. O le siya inga. Ki nga ngai lo. A mesela le inga le wo ia la kuru turn. Ai ki nganga la koi loa ele o ia se ka kaunga ngofo mama ai whaafainga ka fua mea ka kaunga whaafainga fi. Ai ao mele te ulo uteno whape aku o lale kausanga wha umala ufanga upi ula malua. Ia mala ukamanga ru whapakere ko iki umamai. Lei masesi o mako we whekau i ele melea. Melea. Lei akaua. A whape o le akaua lenga iai mo mua le umari wakurisko inga e melea. Koe sa ili angi esesi. What's so wrong with that? Esa le esa mo. Esa la pe la pa ko fima ya o ke amio pe amio pule pe ke ma o ke pure ku mo me mala mala. E que va ver o que foi.
Pera magenga. Ai kulai mar ko nga. Ora mako mea la fai. Ora avaku persa o ya oi. Ai mo ke ko kuli ya zo uma le tuai va ve avatuia nai. Magi mar ka ko ikia. No ko male pe foi ai ka ko kam. Le langa ngangu ko fai tua sa alo sunga le lo Sa ia. le. Pa le si ainga. Ele ngofo le ngu usamo. E o lo la ko turn. Kia ya ko a me New Zealand Australia America. Ayo. Only for this. Oh, o ro ke o inga le nganu umar fasamo. Ai le nga o kala le ke fai so. Awange e mo ai polonga. Ora o kala le fai le mantu. Iyo. Iyo, ai foi ni me o fai o kala. O le nganu ua mar fasamo. Ai do foi kar kungu. Ai ngi me feke nga ai le nganu u mar tala le lei. Avela fa mo fa ke si yango ke o lai le o lai fa va. Yeah. Iyo. Avela fa mo le kala le lei. Absolutely. Ora ka ko wanga ngu nga o nga pola pui ya ma fa malu e pola pui nga le saunga le mu ora u fainga ruenga le kua ai misor kala le merka uvalea ma le sau me o ka nga kai fa le anga ia kala le a o le winga yo lan tala ele fa pe la tu wala nga o isi ia fio anga la yo o mai le so la ai ya fa masingonga pulle ko kasi le sikanga ko ngu usoli Yeah. Ole si paila tala o ye mata upule ava tule ni lo fina ngalo. O te le to tari tonu fo ya. La kala le ko lo we le fa pe wai pe fia mai tanga ta pe le fia mai o ke le pole ye lo umana to ele o ti tu. O ke le ko e kari kong fo. Ingi ngu la ko ke ka fia ngi kari kong nga yo fia ko kongu. And I say that with much respect. O te le to tari tonu e fa pe mai langa e sa le ku le e kasi ya le lo o city. O ai o mai le mala yo tangata ile fa kerisiano le tato ya. O ai o mai ile mala ya. Ele o sa tato me tu si le lima po ai mo ile loku o ai le mo ile loku. Ma ole ku ai si fia me. Tu lo wa te tunu. Ai o mo ile ne no ai la fo tu se vai nga te fa so ai. Ai me se le vale o tu la fo no male. Ma me fo i tau tofi mai ai le tato. E malie o lo sononga se tape ama fo fau I melena I sauno ai ia la to lo fasa ina I ia fioanga fo la fa mai ele ai ele tala ina le fioanga nei inisi e kalesia. E tonu fa vai o la fo e pui ai ia sa lo tonga I la to tapua. Ei. Ia te aula onga o la ka kier ka ko fa vai. Au ka ko kama fai ia fai ia le maso. Fai ka mai fa vai ka ka. Pa pe mai la ia lea. Le ai le ai mai malo le ngungi. And this is where e oi ave ele va pela la ole le fama singongo fangoma swafa. Ave sa ole Supreme Court. Wa afia ia sa ole konga o kangaka. E ka po inga lai lau ke lo. E fit mo la ko. Ole fai unga le o mali Supreme Court. E ongo afia ile ngu. A le uska ia le ngu. That is kusala contempt of court nga. Mare contempt of court lenga soli e kula e pama langa vaenga foi vai kami foi fa kau. Simple ia mai o I foi e yaila uia kal kungunga nga ua a onga foi le law school. Our culture and our religion are really good pillars o le kula fongo as long as the law give a guarantee legal protections to those pillars. O le winga vanga le lau kalao ngai e sau puleongo va pe mai ia ma ko kumo. Au mai kumo ave le mai ia ma ko puleongo ma ko ngangan. E feke enga ia le ngu. Sau fut fa akirisiango feke enga ia fa akirisiango. Sau lo malkula fongo. Le fe malkula fongo le kusa umma ia le aya parkula fongo akako umma. I le kulanga kau le ngu ma le kulanga fa fa akirisiango. Ele se mela ngao la sa kia e fua le kalesia le manga ole ngaka kapua ye onga o lau oe viu e ke le iai le kalesia la ia e malama fo o le ke kau ke feola le sosa yeke o kako umo ngaka feola mai o constitution le fai mai o sa moe fa vai le akua ele o fa pe mai la constitution o sa moe fa vai le akua le ke karkong wai Pole akua farsar kongu ia pole akua farsa a o ko yeah. It's very simple. Pa wakako ka ngofia fa fainga ka.
onga sa o lau so ngonga o sa ili a po el makai le pulen ngu po el makai sa o le pulen ngu o ke akui fo i ile e kau mafo fo pola se upu karfenga ile melo le pule fa suli a onga o le suli ko fia le makai sa Yes. a mafo fa o ila o fo ila ko ave se le makai mai le kanga kale O suli. o fo ila la fa wa wai i el makai le pe o makule fo i a kanga kasa o mia le so fa sa o le suli pau wale nga luenga I hope e pe fo ngai ya kungi la ko fo i culture a kau matua you are the guardians of the treasures of your families me kau swafa ele if a pena fo ila la uia vai ka kumakai you are guardians and manko ye si terms fa pe you are the guardians of the galaxy Yeah. e kai fa pe nga le fo ninga o le ngu fa sa mo pe a ka ko ka ma fai ka ke va ai the intrinsic po o deep reasons nga lainga ka ko fa manguia foi sa mo i lea foi ko nga ngu o ka ko we ka usia me singa pe fa pe o lo au mai le fa alo o oe o la e ka usia me singa on me vinga ke lo e fine ele feng of yen makai Silvia o e lau sunga loia, van tu le fonga lea toa. O le system lea po o le tu ai ngā la fua lea o le pule whaasa. O le royal system. Yeah. O le royal system ma kamanga e au ngā perkangia. Ia a inga whaatupu au inga kaukupu fo ia whai tala noa le mali e toa. Tu lou le pe a whapea kau ke au maia. Ai ona o nei vai tau soi fuanga o kako i. Ave ia ko inga pule ngai i le ikonga. Ia tau whaahau. Walanga e pule aleo kau whaahau ia pe aru i ronga kari wai pe kau whapea ngā whinga o mea. Ia te aula ia mena e tau pule whaasau. Kofi a kuai le pule. Ai ore a mainga laro ko inga skaini ngai whai a kako samo. Ale momo e le winga tate whai. Ai langa ia isi. Awalanga ia isi nu o e mamalu a tu lou. E mamalu a pulenga e kasi fo le suafa e kau avenga ngaka. Le ai or kau si mamalu i o le ngu e afu ai le mera nga. Ai le fa pe ala avakunga e pule ai do kangaka. Le ai. Lenga po ila o ping no lautala. A fa pe kasi le suafa le ye fio anga kasi suafa sa o e kau averungu. E ke sa o le ngu ai ke le sa o lo ai. E sa laukala. sa E ke faya kongo ngu ai ke le sa o koko e kaso fa le o lo fangua. Kulo e ke momo e hai. Na yo le tau te tala noe me tau pulo. O le fisili lai lo mafufau. O feala o fai inga ko inga puli. Le ala le na e afu ai la upule malo. Ke ro e au ngā i o le whasoa nge u kako whasoa. E au ngā i whamasingo ngā whango msuafa. Yes. Le anga ia isi tanga tai o ave me ta upu ye ngu. Ngā kule wha mai langa o a pulo ngu. O le li sili ngu. O la fisili la. E ke pule ai la ele lo ai. A fai o le maulea e ke pulea i ma ele lo ai ngor kari ele ai. Le i tele pulea. O fisili. A fai o le pule ngu e ke ka ua merkai mo ke moe ai. E ke ka o mai la kai mo ke moe ai mo wala. E ai. Ai pulea o mer nga i le fa pe. Ia te au la ia. O le feeling o ngai me o sa. O ia ta to e mai se. E pule fa suli. E fili fa suli le te sau noina. A le fia lo fo suli ua ova le makua fa api o pa o le olango le sao. Ana se ana fa mo ava pe o le ale e fa per suli la ave ese mai o nga o le a ka ua wa i tele ale to fa te pa ki ka inga le fa. se fongol pa mo nga pa E ben to fa pena o le malo si anga. E kokonga o suri o ifoi. E tau fia mai ai. Le mea le o le soonga ave o mea singa ai. I meo faa wo ma mea e le kau nge. Kau ia. Walanga la alo ia sa o mea lea. Pulea walanga i risi nu lau le kau ngu. Ili wo ma ko. Ara ngu mai kua. E kua. E kua fo yo ko. Ke va ai la i kam o pule ngu. Ai kuse ko micro kupe pleskenga ia ai ko a faida kusi a ronga kari su e ro makupe ngu anga su e ko wo mokingo wa ai wo fa ka wer ka vale la kari or ka malo ar sa or fai up ara fai por ngu fe sili ro mama kai da ure ka ur su wa faranga ka mo
E se fa mai se kala. Le ua mai fa mau mau. O le ua ai o e mara ua kari iku peru. Nga punga ua ka maharo ke pa rufa mai. Ka kongu. E ia pura ngu ai kupe ia pura ngu. I ko finga ngu ngai. E ia ila ko ai kupe ngu. Le la ia ngai mara fa. Papel marcar expert bi boro kari Sone ni bo ave já bo ana kala nga ku la fa kadi fa ko ese mai ka ko ia por ngu ia ku perka ia ila o moro o no sun ya ono tanto time anje o ma nga ya keren maka upo ka ku fa si foi ma ta upo le e kalesia foi le no tanga walanga ye singu esa e kanga le roku savadi ai sa re fa kuinga o se roku wa ila singu penga e fa tanga na lo tu savadi ai fa sanga e roku la le wingo ngame fa tu ya o la le wing ya o le fa fengo fie fa kanga e makanga malau savadi ai fa sanga o mai kongun me pui lo makanga because ole intention la ye kwa vai savali le dira la walu ole la walu loku le si e kalesia ka ko va ai e fa ye la kala and that is defamatory la so finanga ole a se fa to para fa o mai ka ko mingu ke ko ole a le tuo pata tuo le mea fa mai e kanga ngai loku savadi a se upure mai o lo fa ku sa u pra ma le a u ku nga isa Ora, se ma fua. e siri pa kawe ke au kala lengo wa ngo famo ma fa lo kala leng fai la ke ngo farka mi ma fa lo kala leng fai yese fe ke nga inga la nga umale fa ke siango e fe ngo fi ma kai o nga o fa pe ya fai lo la fa ke siango la nga ka wo fa ke siango ai ronga ka dia ko ai ka wo ai ke nga inga la nga uma fa ke siango ka kia la nga uma ka kia fai fa ke siango war California nga la usiri le ke psilengi mangia e nana o fa yatu la nga lela la fa kula kala la ai la mo matua fa audiru to ko fa kulo la makwa mur fonga ai fa lava lor fa fa ke lo ko ko wala varnga o ke ofo a ungai me o makai le ko e ai fa lava au nga le kuwa ai fa lava la ukala le o le lo farnga nga makai ilanga fa nga mai o le a ko punga mai amuri le ngai e le ko bosi de e o ma ku nga ia malonga mai ai ka iro po e kuwa ia ngi ko inga fa ai a jau foila a fai fo e ku lo wa ka ko kara ngoi me mama walanga e kara ngo fo i meni o fa fenga inga ai tasi fo ni me o le fera ko wa ia e fera ko wa ikele ai a jau la a mama fo ile loko ma finga ngalo o se fai fe au se ka le sia kasi ale ko kongo se o ia ka ula muar fa per makai i le pule ka kala siro honest o ia lava e vatua ma amata me ma fa pe atu le nu le fioanga I'm fine open a mai ngisi roku se mai ngisi o fenga ruenga mo ke mirking o fakasi ai le nga afa pe ala o piriki le la ka isfuru afi e fainga ka ko ka la nga mia malo tauru ngana mato programa le vanga fiabi ya e felan no ia fa so e tauteo i tai fa mesinongo tu la fono ka ko me fa mesinongo fongo mesuafa o mea uma ya e fifiloi masu i fifiloi le mantou fa soa ya avatu ia e fai ia le tofa ai ai se nga fai ma vi ingo le tu ai a fai pa o papa le to fa foi mai te fa foi mai asia te fa foi mai Sauni fa foi mai ali atau ma tou mo tu nga afai na ona fangu tau longo e tupu e foi fa ku ya fa pe tele sa lo toi ya sala mo lu mo le tua fa manga lo matato ya fa foi mesitala wole tau to marila foi fonga va tele ya se va nga fa yuti so loi le tua ya Sauni le to ki ko vas fowa va ngolete to fia ko fia ka ko por kalama e fo malanga ko kasi vas fo ya la le vai ku ki o malo lo ka pengal ma ko malanga fa mo
le ai au ke malolo e sai makere sai ngia ko ke malolo ko ko fa ma ba io o le Sauni malanga sunga le lo ai o i Hawaii ya ai la fa tele tu la le va vita u mantu le unga ne te o le sa wel veso fo ai la fo i mal veso fo e fa la tele le fa nga malanga ya na fo i na ye tato wo ma pa anga mai na ya Hawaii ya ala fa la tele tu veso fo le fiafi ya asiata Leiataua ma le songa le loia ya Sauni matu fa to fa tu so fo me mlia se fo